Lamsogo jotona Aguli Tv channel nai tongnai rongno. Engke sing tini phaisok pajak UTF coaching center ro. Engke sin buskango tongo sir Sajal Debbarma bongkha UTF coaching ni president. Engke UTF coaching bahaike o NGO bahaike seramjakha bahaike wngkha sing tini sani kho khonali Hambai Aguli TV ni representative rokno senior tini phaisok paimani bade khasrangka norokno do lobio manni bwskango manni United Tiprasa Forum kaisa chikunsa NGO 2017 September talni sini o NGO ni lama himnani chenglai NGO coaching center ni bumungro nang sinimung rakha UTF ba United Tiprasa Forum ni sinimung sudu coaching class by simi kerenggi tolo tongya tangni hungde United Tiprasa Forum ba UTF NGO luku hamkrai ni samung krainai kaisa NGO o kwbangma luku hamkrai ni samung ni bisingo free coaching omo kaisa samung asukse sudu free coaching by simi UTF ni sinimung khajagui tonkangke abo kisa online mani klainai so UTF coaching class wngkha UTF NGO ni gilama luku hamkrai ni samung bisingo chikunsa kaisa bedek nang hanai mano abo haikhe 2017 ni simi cheng sini NGO no songsawi samung phaina chenglaiman sini NGO ba sini UTF ni je naharmung rok patui singo NGO songsalaikhya abo hungkhe no sini luku hamkrai ni samung ni bisingtwi khlaiwi Tiprasa rok ni bisingo kaisa unity kaisa thumsa mo thasa khlailainani o naharmung no bwskango twino cheng oro kuno particular kaisa title ni Tiprasa rok no twi simi khajakmani o NGO ya Man Tiprasa hini swijak joto borok no saksakno Tiprasa hnoi go sinai joto Tiprasa rok no twi khajakmani kaisa NGO oro Debbarma bo tongnai Jamatia bo tongnai koloi rupini kaipeng dalong theke saksakno Tiprasa hnoi je go sinai ba Tiprasa bosongo khopjaknai joto title ni Tiprasa rok no twiwi songchajakmani kaisa NGO wngkha United Tiprasa Forum tai chwng September 2017 ni simi chwng simo NGO no songchawi chwng luku hamkrai ni samungo yapri rwnani chenglaiman sarno te kaisa kok sungmung omo je NGO swnamnani tamono ti wansugui norok mane puila amo swnamnani norok wansuk laika te sabo oro ad wngkha je norok bai omo hai samung no khailainai hinui sa UTF songsajakmani laibuma no sanani thangkhe kisa interesting abo haikhe interesting tabukni WhatsApp social media ni jorao ba gilama WhatsApp group different bumungui different purpose o swnamlaio na abo haikhe no kaisa WhatsApp group songsajakmani cheng muitomana 2017 June July rogo ang jodi mas korokha korai phano tongui mano sini 10-12 din root blockage khlailaimani IPFT o party Tipralen no sanai singjato muitomano na ang month hoito ba accurate saimaya phano ni tongni mankla kintu watai ni season June July ni wngkhana haima tongo jorao yagra kwbangma tension bo awsuk wngkha wansa Tiprasa kaisa sentiment plus saratit lama bondo tonglaimani bagui kwbangma manui khani crisis thanglai phailaini kebengmung hai irai bebangno tongkha aboni bisingo o root blockage ni jorao chwng omo saimani sini Tiprasa rok ni bisingo kaisa abo wngthang saka toba kaisa unity kaisa thumsa wnglaimani hai chwng nukjakha bahaikhe sini sara Triprani sini Tiprasa rok je jani ja mantui khlaiwi kebo ba rang chubai mankha ba rang donate khailaikha kebo mairum keji kaisa hadi mankha ba mairum keji kaisa rwi rwphailakha kebo sak baithang haiwi o root blockage achugui mano hongkhe borok abo haikhe achuk phailaikha
माने जे लामातै खे मानो contribute खालायलायखा party ni level no जों खिबिर लायखा ए जे तिप्रासा होनो जों कायसा थांसांलाय नुखा abo media ni bising tin thun pa je जों पतित मांथन जे कोनो प्लेटफॉर्म तो जों abo कायसा नुखा ठीक abo हायजराव no कायसा WhatsApp group खाजाक दं माने आरो प्राय 200-250 जन तिप्रासा रक dong माने आर abo ni bising maximum no तिप्रासा रक ni bising जरा कायसा higher post government job खालाय आकुय दं नाय र borok na ara kebang kukhe mane a group no lead khlaioi different tiprasa hamkrai ni koklam rok akorok salaioi plus nini o je road blockage ni samungo kisa misa rang chubanani ba abo hai chubamung thumlai akui borok na yaprainani abo hai rokhe khlailai ni bagui kaisa WhatsApp group songsalai jakmani ajorao o je WhatsApp group Azorao tamo bung rozagis snamjak mana abo tang tinin dina pogis thangta jai hok abo ramsam jodong do kaisa WhatsApp group ni bung rowe a group songchajak mane ta group songchajak man purpose ke abo ang pasing jeta sai thangman abo haikhe no road blockage to 10-12 din pore pai thangka abo ni pore kebang ba political tamonai activities ngui tongo wngkha yang 2018 ni election assembly election gana rori paika abo ke politics khlainai rek to politics ni lama borok ongkhroin thangka borok ni khlaitai khlaini tongkha phiaba chini jao WhatsApp group obo truk UTF NGO ni mana tabna chehara romnani sengkha o WhatsApp group ni sini sahaikhe je aro kwbangma kaham tiprasa lukurokni hamkraini koklam rok sing salainani sengkha buddhi khadi sablainani sengkha bahaike tamo khlailaiman tamo khlai thai tongkho sini society ni bagui sini society ni bisingo sini tiprasa dofani bisingo ei je title base je khaklaimung rok nung Tripura ang Debbarma bokheba koloi tei khoroksa kheba Jamatia ei je title base kaisa nini ani halaimani o poribesh rok no norway sing bahaikhe joto title ni borok rok no aisa sinimung Tiprasa sinimungni o sati tolao sing bahaike tubuiman bahaike thumsa wnglaioman o manui rok no mane focus khlaioi bwskango tonio sik podre pod discussion khainani chenglai koyek mas nini abo 2017 ni September phaite hingka abo UTF NGO ni rupe abo kaisa NGO convert wngui thangkha obsa angor kaisa manui sana musungnai je o WhatsApp group o pray 250 jon hai borok tongman kintu jepru o WhatsApp group UTF NGO ni chehara romkha aprung nangka 250 jon ni matra 22 jona borok se torokso joto nokhor ba bekha ongkhri bai kha ba kebo mane o founding member o songsajak mani dolo mane kebo yagrom phainani musungjak liya ponoi thangbai kha 250 jon ni bisingo 22 jona sini founding member rok no tui जों sini UTF NGO ni lama जों khimnani chenglai kha abo hongkha UTF NGO bahaike songsajak kha aboni kaisa laibuma ni wngkha engkhe o je 22 jona tongnai je founding member rok ni bisingo belai kheno dofano hamjaknai dofani bagui khlai mane mungsasuk khlainani muchungo mungsasuk contribute khlainani muchungo abo hai mane ekdum musung sukjak borok rok no o 22 jon borok tongmani tai जों जे मात्र sini samungo जों yapri barok laikha aboni pore hingkana o 22 jonani hoite truk khe bangnani jengkha kwbangma lukho singbai kwrwngmani jengkha tinini dino जों around 200 jon hai active member rok no tui registered member rok no tui जों sini NGO no run khlailai tong je noroni o NGO bo samung no puila khai norok start khaikya te buti samung no khai norok puila NGO ni start khaikya sa sini UTF ni puila samung actually ongo kisa interesting khanaka interesting jernai naro tangi hile जों bui je kwbangma NGO tongo NGO songchalaio जों tamo kwbangma meeting
khlayo committee songlayo ha irai khlayo e tabuk ekdom officially NGO sengslami paikha bumung ako rei paikha hoyto baksa registration process bo sengkha abo haini pore se NGO ni samung rok chenglayo na segang songsanani samung no songsai pelegrao aboni pore samung go yaprero UTF ni songjajak mane ke taisa onorakom bahai ki wngkha ang tasingno saka je kaisa WhatsApp group tabani ram samjo dumondo kaisa bumung rogoi tik abo haike a jagani sini kaisa NGO ni chehara sing rwlainai o WhatsApp group no hwnoi salaioi tonglaimani jorao no जों social media ni bisingtwi kaisa khub khairokma singsa chrai jaili and kaipeng hnai abo twido amchai ni kaipeng parani khoroksa chrai tongmani 3-4 bot pwede chrai blood cancer ni patient okay mokol aibol pura kogui tennis ball haikhe oro klai tongphai baikha mane maximum borok to a chrai no nasigi se maiata kiri mani bai ba baksaka ba seleng mani bai abo hai khoroksa chrai ni photo social media bo viral langkha abo sing mokolok klaikha sini WhatsApp group o Facebook paikha abo bojorao sina je WhatsApp group NGO ni rup nanani kaisa discussion pai final discussion bkhakno tongui tongmani aborbono bumung bo faida langya kho okay bahai ke NGO convert khlailene aborok do just discussion level o abo khai jorao o chrai ni social media o viral langjak photo post abo sini WhatsApp group o klai re phaikha nailaikha nuklaikha jotono khairok laikha immediately jedin nukha jemon tinini dibo hairogo sing nukha sarik teng ta sing decide khelaika sing bono visit khailena bahai ke osrai no subaiman sing chaitok laina khwnai hwnkheno sing 3-4 jona khoroktam khorokburi milui sing decide khelaika sing khana phungono visit khainai okay next day ono sing visit khaidani thanglaika sing na pro media house ni sing logire kasini chini khorang sing tako gronjit ni chini khorang bochno logire kha pro sing thangi sogi laika thangi sogi laimani logi logi no achrai no sing je obostha o nugui kha je jaga o nugui kha abo sing to jotono selamang thanglaimani keboni mokolo muktui phayak se kwrui kha abo swkhe khairokma singsake sing mono nugui rei laika bahai ke achrai ni bwtui boyosko keramungja jailian kaitung no bamja bono tongkhai nok tamo hanai naimale tabno sachene abo sing pun rok tok rok chop mani tai nok je nok abo hai hai ke kaisa swnamjak baksa baksa borok ni tai nok ba a borok ni tongkhai nok ni saifano se hammai a nok bo almost ordek no son kwrui thapung chakjagui tongo gairi haike tangjak bwskango kisa jaga a jaga no asugui jailian kaitung tuijak nasigi nailaiba sing je photo nukha a photo wngkha hoitoba 8-10 din swkangni photo je photo no nugui sing thanglaikha phiaba sing jefru thangui sogui kya tam nukha mala bini je mokol je kokjak debra dang khe yagrang thik pogui thangta abo yasa je mokol aibol abo koksini kogui chonglai tongmang thampui baui yong khaui aboladi phatiui bana chep tangui se bwtui thop thop klaiui thampui kwkhrang bao bwsui tiribai bupra ui norui tong o jailian kaiting chrai hingkhe ekdom bekrang bukurung je matro sing kisa hasang kai thangna nango hasang kai thangma logi logi no borok ni abo log nungjo je matro nugui laikha jotono chela borok no chong thanglaimani keboni mokol phano muktui phaiyak kwrui kha even ang ta phungni mano chini chini khorang news channel ni ngi chini rogi thangnai je news correspondence bo bwkha klai borok wngkha na
ba nung buri rok kap ma ke sa nok na thai se hu ke ekdom mane khorang khaiye bo nargi samal liya aba ke sarat chakka bu yakui phaise bo camera rok khorok khulungnani cheng paisu asin rok ak ta pon muitu mano obong khasini puila samung ar aprupar sini UTF ni je NGO UTF ni bung raja kho NGO ni pure sekhara borom yakho haiphono o samung जों जे प्रुफ खालायलायखा अ सामुंनि बिसिंतैनो जों सिनि UTF जे NGO नि बुमुंबो फाइनालाइज ओंखा NGO संजाजाखा आबोबो फाइनाल ओंखा ता अ NGO नि पुला सामुंबो जायले एनकाय बेंनि प्रोजेक्ट नंनाय खानाय जों डिसिसन नावै सिनि UTF NGO नि सामुं अरनि सिमिना जें जाखांगा जों तामनो सकां सामुं खालायलाय बेलायखा आबोनो फरासो NGO नि बुंबो फाइनाल ओंखा NGO संसाजाक माने जे चेहरा आबोबो माने कन्फार्म गायसा चेहरा रमखा कंखे अबंखा सिनि UTF NGO नि पुला सामुं nga जों अ सामुंनो भाइके खालायलायखा आंटेक्स साइ खानारा सवानो जे मात्र जों नुखा आबोसो खायरकमा सिंसा NGO नि चेहरा से रम बायजा रम सुग्याखोबा सिनि NGO नि बुंबो करिखो NGO नि एकाउन्ट बो करिखो किछु करिखो भाइके तामु खालायलायनाय जों अचरानि बागै जों जे ताम डोनेशन थुमलायनाय डोनेशन कालेक्ट खालायनाय बागै खायनाय ताम खायनाय साबि मानलाया सोंलायगा ग्रुपनि बिसिङाव साबोनो एकाउन्ट इउज खायनाय मैक्सिमाम बरक मुसुं जायगा कारण टैक्स रकनि आकरकनि बेपार दङ गभर्नमेन्ट मनिटरिंनि बेपार दङ निनि एकाउन्ट बरननि रांखाब तामुनि हाब हायरे गोबां बेपार दङ ओंखा मैक्सिमाम किरिजाबनाय ना आं होंखा दरकार नाका लकाबना हाबि दङनो तबा आंनि पार्सनल यूज एकाउन्ट आं यूज खालायना आंनि पार्सनल एकाउन्ट बिसिंतिनो आं अ जायले एनकाय पिननि बागै डोनेशन अपील खायना ताय आंनि एकाउन्ट थ्रुते डोनेशन कालेक्ट खालायो जोंबोनो जे मानते फादिसु बालायनाय लगी न आंनि नगो फन खायहरका आंनि लगी संग साका आंनि कानाल बेंकनि एकाउन्टनि पासबुक न फटो बुइ रहरदु आय ककय मकय के फटो बुइ रहरजा आबुनो न सोशल मीडिया ओ संग लाइखा जायले एनकाय पिननि फटो सह ताय सिनि WhatsApp ग्रुप ओ संग लाइखा बस जों जायले एनकाय पिननि दामनाय नकनि नखलास याकारि मायाखो आप्रन सिबिना सिनि पब्लिक रकनि जे डोनेशन आबो कलायनानि जेंखा मानलायनानि जेंखा 3-4 दिननि बिसिङो अलमोस्ट लाख पैसा काटते हेके जों डोनेशन थुमलायखा जायले एनकाय पिननि बागै ताय जायले एनकाय पिननो जों जे मानते खायथ्रुबा लाइखा खायलायखा इन द मीन टाइम दिल्ली बेस्ड कायसा न्यूज एजेंसी कवर एशिया प्रेस में बरक तहने एशिया न बेस खाय बरकने न्यूज गोबां न्यूज न कायसा एजेंसी कवर एशिया प्रेस नु बरक बो somehow कुनिया कुनुखे असरायनि आर्टिकल न बरक मानखा मानो असरायनि बागै बरक क्राउड फंडिंग क्रिएट खालायो बंनि क्राउड फंडिंग नि बिसिंते बरक प्राय 14-15 लाख टाका डोनेशन कालेक्ट खालाय आकुलायो जों जेफ्रो जायलेन टाइपिंग न और त्रिपुरा आगरतलानि जे कैंसर हॉस्पिटल जों तुबै ट्रीटमेंट जों चें लाइखा 2-3 दिन परे हंगनो कवर एसे प्रेस नि रिप्रेजेंटेटिव फायाखै जों बाय कक सावै कनसाल्ट खायो बरकनि फान बाय जे फान बरक कालेक्ट खालायखा आबो बाय ट्रीटमेंट खालायनानि बागै जायलेन टाइपिंग न दिल्ली गुरगांव आर्टेमिस हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल को कतर हॉस्पिटल आरो बनतलांगि थांखा आरो अराउंड 2 मास काटुते हाइबिनि ट्रीटमेंट खायका आखिरन हामसायबो फाइबेने जायलेन कायपे इवेन बो स्रांगै मतलब में क्रिश्चियन गान बरन कायपे कक बाय खायो जे माने हेंबेरै रसाबतुतै बिनि थंजागनाय बलक बाय आकरक बाय चॉइस रक बाय तबने हॉस्पिटल नि जे लॉज बा तंजागनाय रूम आ जागा तंगै बेड आसुतुतै खनलि तंमारक आकरक जों नुगै खूब खास्रांलाय दं माने आर बिनि मकल माने अलमोस्ट नॉर्मल लेवल फाइजाक आको जाकरक जों नुगै जों माने खातुंनि दं माने जेना हामै फाइवाना हने फियाबा बेला लास्ट स्टेज सगै जाकनि बागै
bo horsani horo atom sakhe asike kulum kakha mane bwsakse hor haingui thangka abo haike kulum kawi bono adin aisuk ni bisingo no aisuk ya hot dibor almost 11টা 12টা bokha bono ICU ma dakha unfortunately adini hor idea aisuk araita tikda bokha bo thijajak abo haike sini je puila project sing khlailai abo sini je mantai khai sung to saijok laika phiaba success ingya no honai mankha angka sini jalian kai peng sing narli manliya abo haike sing nglaiman ang obo sate sate ang tau kuno bo muito mano omo bo period ni kokrok sing saitong 2018 assembly election ni sikang je jaro political activities yak siyagar asakha bangmani jara wansat Tiprasa ni bisingo kaisa tension charidige ngui tongmani jara yang strike po yang bondo po uwayang bethallaike po thilaike po abo hai charidige ngui tonglaimani jara ang tak phono muito mano jailen kaipengni den body no sing je bro Agartala airport ni sing receive khayo bono bahaike tui nogo tunai reinai sing lama manlaya lama bondo tangni hindi bini nogo thanin bagai sing telemura gana tui sindrai ma kao norok muituraman ang chaimania tui sindrao aipeng khoroksa aipeng na rangkhon khoroksa sini Tiprasa aroni nini buini tribe ni borok rok bai bujagui thuyui aro khub tension ngui tonglaimani jora 24 ঘন্টা 72 ঘন্টা বন্ধ রক ডাকি লাগে খুব টেনশন কেবল লাইলে আংলি তংলাই মানে জরা ঠিক আবো হাই জরা no জাইলি এমকাই টিংনে দেব বডি no जों रिसीव खालायो बिन नक जरा तुनै रिलायनानै नांलाय माने आबो खुब जों जाला जों खालायलाय माने कप्रक नां ता फुनु बयतो मानो अकक सापे साप हामबाय Sadin omo to norong ni puila seng mani unsuccess pano hingsidi NGO ni puila seng mani kam unsuccess hapano norok turuk turuk norong ni samung no norong regular khai thangka hingke bom bom success song khaikisa sai khana reti sar aw samung to kabangmano waisa yakrakha sengkha jailen kaipeni project no phlailai ka hongni kheno jailen kaipeni project complete pailai se mania khoseng haiphono tebal ka kabangma samung bo se yadra lainani sengkha a samurok tamo honayang next jailen kaipeni pore next 3-4টা samungni kok nang jodi sanani thangka angke ang sanani muchungo aro Lokhi Tripura breast cancer khoroksa patient bilonia amsaini tongmani bini samung bini treatment khlailai bini koknang mutu mano tai gesa mutu mano khwai amsayo sini Tiprasa rok TSR rok ba firing khaijagui khorokni je guli nangui kobir moi tai kasrang hanai chrai khorokni yak ngobsago guri nangui hospitalize ma ngani kokrok norok muito manna covid moino to recently Tripura government sorry Tripura je party by khajak titi edisini government bono edisio tamjani chakri bakri rok bono rolai khana no saimong tabung beto bo himi manliya stressor tui bo himi tomo a case rok nang muito mano tagi sa muito mano Priyanka Riang rape and murder case muituraman rok bakma amsayo sagori krei khlaioi Durga Puja da tamjani berailainani bukung kolok no honsenai ba buni dofani borok rok bai puja berainani onkhalai khanimo tain dino phungo aisugo bwsagori krei khlai lama ganao kwtui khlaijak khman laimani kokrok norok muito manna abo bebak a period ni kok o Priyanka Riang rape and murder case obono tui kaisa protest rally haike Santir Bazar area o khlailainani thangthaniwo o rally ni nogo kipri tonglaimani jorao bolero truck je jagao rally o phainai borok rok kasajak tongmani abo ekdom lunga kotorma o kalai reye প্রায় 14 জন হাই বরফ রক সাক দুঃখ মানবাই মানে অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে আবন বিসিঙ 7 জনা খুব সিরিয়াস খুনজুতে থ্রি ইয়রে দङ মকলতে থ্রি ইয়রজা বুকুংতে থ্রি ইয়রজা আনকনসিয়াস লেংজা আবা সিরিয়াস পেশেন্ট রক ন জিবি হসপিটাল রেফার মা খাইমের অ যে জিবি হসপিটাল রেফার খাইজাকনাই অ পেশেন্ট রক ন
जों मानाय मानि र' अबंखा माने just immediate जायले ओंखाय पें न जों जिबि हस्पिटालाव अरन केन्सार हस्पिटालाव तुबै सालैना सालतामुं द्रपसिको आबो हायखेनो next case जों ओइ जे प्रिंटारि आं रेबेन मर्डर कास जे प्रोटेस्ट रैलीनि गारि एक्सिडेंट नंनाय आबरपना आबोनि परे हेंकेनो लक्की त्रिपुरा अब हायके जों एकदम एक दुइ दिननि गेपनो जों अ काइथाम प्रजेक्ट न जों यागो मानदालायमोन अथस हाजराव सिनि एनजिअ नि जास्ट कासे सेफ ना द्रपसिको सिनि कुनो एकाउन्ट रे कुनो रिकग्नाइजेशन करे कुनो फान्ड किछु करे खु बुकसा हायफोनो सिनि एनजिअ नि बरदरकनि आसके कलिजा कतर जे जोंजेसकेबोन खाजा खायनाय दरकार नांका बेंगलुरु नावफोन जों खायलायनाय ओके आबो हाय कायसा ताबनाय करा कमिटमेन्ट बाय जों अ सामंग रखौ याग्रानानै जों लायखा आं दा फोरोंमुइतो मानो जेप्रो सान्तिर बाजार हस्पिटालनि अ जे साबजना सिनि एक्सिडेन्ट victim रंनो जिबि हस्पिटाल रेफार खायजाखा आं आप्रो आनि अफिसाव दिबरनो दिबर अफिस अंखति खनाका जे आरो एक्सिडेन्ट का सांगातिक कतरमा अफिसनि किफिलै अरा आगरतला हापायते खनाका जाबन बिसिनो सातजना बेला सिरियास ब्र जिबिओ रेकर खायजाकनाय अलरेडी रिक्वेस्ट सपायका जे नर पिसा नायदि नर बेनजिओ पिसा नायदि ओके आं साका जिबि सकनो लगरगनो आनो कल खायतन जों एटेन्ड खायला आं नगो फायाखै तुकुइ मुसुइ दाक्ति नखरनि माइरका खरचाय आं रेडि इंगि तंखा जे एनी टाइम कल फायके खाब्रुमनानै नांनाय फियाबा somehow communication ni kisa obab ni bage सकनो लगे लगेनो केबो जोंनो फन खायलिया जों आं निजे वान्स गय तंका आसत लेरनानि को गया केबो कम्युनिकेट खायांका जोंबा आहायनो थांगै साबनो नायतुकनै तामु खायनाय बरनि कल ना सिंगि तंका कल सपायते प्राय 9:30 हाय बाजिखा आरो सान्तिर बाजाराव सानजा 5:30 6टा रगो अलरेडी रेफार खायो एम्बुलेन्स तिसाय हरमाने आसे खन नांनानि को गया सान्तिर बाजारनो जाय होक सिनरा सकरे सबायते 9:30 हाय बाजिखा कलमान खांकन जों खरकटाम जों एनजिअ नङै जों खरकटाम जों थांनायखा आजराव हरनि 9:10 बाजिखा हांके आगरतला हाय जागाराखौ फनो एकदम लामा लामप्रा बुकसा पिन ड्रप साइलेंस तांनि हिंदी याक्सिया करा टेंशन बुनि आनि वानसा तिप्रा आबो हायके कायसा माने केबो अ कारणे नकनि संखरिया आबो हाय कायसा एनवायरनमेन्ट तंगमानि जरा हायफोनो जों किरिमानो किरिओ खनिया ओइ जों अंखर नायखे अंखरै थांदे जिबि हस्पिटालाव थांदे नायबा सीट चेक करे सीट तो करे न करे इवन वार्ड बिसिंगो पर्यन्त जागा से करे वार्ड नि फाटारा करिडोर से आहायनो ब्लैंकेट कसा कसा करो 7 जना पेशेंट हायनो क्यों से पता ता आपुरपन लेंजा पता बाक्साकाबा बुकुंते 3 orza बाक्साका मकलते 3 orza बाक्सा खुंजुते 3 फाइजा बाक्सा बुकते 3 orza बेबानो अनकॉन्शियस जिबि हस्पिटाल नि डॉक्टर बे कक सालाय बरफ तामसा जे बरो जत्तनो ए न्यूरो केस माने बखरक गो दुखुमानजाक बिसिंगो अमो बेबाकनो न्यूरो डॉक्टर सिंसे बरफनो ट्रीटमेंट खायबाननाय जिबि हस्पिटाल न्यूरो नि डॉक्टर करे इवन आगर तला से न्यूरो नि डॉक्टर करे अब आजराव आइलेस हस्पिटाल फाइयो फियाबा माने कल बेसिस माने पेशेंट मांखांके बर कल हरो कलकाता नि डॉक्टर न बर हायर खायतु बुतुबु आइलेस ट्रीटमेंट खायरो परमानेंट डॉक्टर कसकर तां खायलायनाय डॉक्टर नि यागबो कुनु सल्यूशन करे जों किछु खायमियो न्यूरो नि केस जों आसन खायमानो जे बरनि ब्लिडिं नि दङ बरनि ब्लाड शॉर्टेज नि यातै खलायो जों बरनो ब्लाड सिबि रुवै ओ थै थाकजाकनाय बिथिरो गाखरक सिबि जों किसा रहि तनै मानो आबन से बारा जों किछु खायमिया डॉक्टर को सरेंडर खायजा पेशेंट पार्टी काका कपाव लायजा आं खायनाय जोंहा हरनि बिसिङाव प्लान खायका नियरेस्ट एमन ताबो हस्पिटाल सेन माने मान जे जागा न्यूरो डॉक्टर दङ ताय अ पेशेंट रकनि ट्रीटमेंट खालायमान चलायते संमान लायखा मेघालयनि नेग्रिम्स हस्पिटाल आब्रु नियरेस्ट फियाबा आरो थांगानि इंके कायसा थांफायनि कायसा बेपारुंखा लामातै थांका लामा वाखामनिया प्लास सालो ताय बेदो हरनानि
abo to kaisa tabnai rang puisa ni bepar phai ko huge khoroksa buya 7 jon patient no মানে air ni trutui patient rokhornani huge rang puisa ni bepar abo possible ya je kabala swimen inglaisiteng जों 4टा Scorpio AC जों hire खालायखा हरनि बिसुङानो तानि दिनो फुङा आइसुकनि बिसुङानो बरकनो by route Scorpio गारियाव जों दावो बरकनो नेगदिन्स हस्पिटालाव जों रखर लाइक in the meantime डक्टर साका खर बुसक जानि हर आइनो अ पेशेन्ट नि बिसुङाव जों साइमया कारण बरनि continuous bleeding नि दं बरनो blood माराना blood दिखुजे जों सैरेखा गोबांमा सिक्ला दंमोन आफोरो एक्चुअली आबो आज ए protest rally abo kaisa political party ni protest rally tongmani so o patient ni logi jara tongnai a political party ni sikla wing ni sikla rok 8 jon tongmani ang political party ni bumung rok ang khuliya ro norok idea khlainai mano na abo sabo sikla takara takara kahama blood nang bo ni kang sikla rong ya par ka ke blood na hari phelen ek dujon norok rona nang khe ruwe बाद बाकी ब्लाड बेन में तो फेरदी आधा घंटा आंखा फाइलाया घंटा कैसा आंखा फाइलाया अथच यां अंकरी थाके खनसा हासां किसा अंक खनसा ए ब्लाड बेंक आरे अंग सित्त जरा नांगनानि को गया डॉक्टर अब बारे बारे सोंनि दं लायखा कारण कंटिन्यूअस ब्लीडिंग नि दं ब्लाड सपाके सराय रंनि केमनि फुन नाम रकरे फुन खायदनि तामुं खा देर घंटा हाय ताना नायखा ए ताबुक लेंलिया थांगे पाम नायसिने ने अंखर नाम नायो सिगलारक सिरिकासे सगेर लाइक तामुं घसा माला सार ब्लाड नाम बुया अरे द ब्लाड बैंक को ब्लाड करे ब्लाड माया नरक फन रितु बुलाय सिरिता माने के फन रगना करे जतन किरि जाक बायो या गावले सिगरा कतम enggak jodi aba hani singni tong hangkaba der gonta to tam khaitung lai khanro garo maya angkaba maya naro gori meya blood den ko gori kha dakte phele side der gonta hai somoi tangi yang lai ka kunfan uttar kare a khub thamsi ke kha tangi patient je jaga doctor porjento se kiri jagai tong lai ka je hopung dai na I continuous breathing aba hai jaga se unnecessary der gonta lai thanga hanke abo mane স্বাভাবিক kisa hyper mano mangkha ang khub thamsi ke kha aburo already horni 11:30 lai thanga ajorao ang niji borni yakni blood deposition komno segina ka pratsa kana segina ka kyo thamsu ka win now hi akoi ang ani logio thanate khorsan phaidan logi tuoi blood bank ko hapai singni ba sawo 4 unit de bhajan nangwa pro sawo 2 unit singro hornai norok 2 unit donate khadi angka ang logi phaiden singlai ningro na rahmane bobo kaisa roksungni kaisa bepar tongai bo rimaya nengka ang niji bo waisapun blood ya khudune khaya khuk aba hai jorao abo nengka ang 3-4 blood donation camp rok ang participate khaikha rana sai to ka phio kiri ang line ni ongkhori khari phaijak aba khorsa borak beba ajorao ba patient rok nugui yak siyagra kuno bikolpo lama gurui aba haikun nugui ang gauke ang renai ang reimano 4 unit nango ang 1 unit denai 3 unit rok rokhonai ja kane blood bank ko request khaiba borok na oke tai tam ma khaisina nang khorsa rudi sing 3 unit blood bank ni re hosina total 4 unit re rokhma oke ani jibone pula blood donation horni 12 ta o a patient dong ni bage ang blood donate ma khaiben ang tapon muitu mano ang blood donate khaika ada gonta rok bisingono donate khaibe kubaye borok ang blood na narge blood bank ni 4 unit blood sen wi su khaireka talang dereka blood ruya pu sen almost ekta horni ekta hayo sen kipli pheleka nogo kipli phaibo sen thunani sepma laliya tangi hindi khana phunglai kheno borok no negrims hospital sen rohotmai gari jogar khaigani nangnai horni bisingo as kharap chani bisingo kintu 4টা Scorpio gari AC gari karon normal gari ba hingke bunglak patient AC gari hire khaika 30,000 hai जों रां हायर माने गारि खलायलायमोन यागो रां बसक दं मात्र 11,000 गारि बारानसिन 30,000 बाद बाकी बंग ट्रिटमेंट तो सतंखो हाइफनो जों बका थैया
जों खालायगोन ग्रुपआव साइरेखा जे महाय कन्डिशन साव बोसोर माइरदो যত রেয়া ফানো যারা রে নাম শুনে বড় কেউ 5,000 কেউ 7,000 কেউ 10,000 কে রুইয়া কই খরনি বিসু মানে 35,000 হাইছেন তাইছে রাংছেন কালেক্ট খাইকা খালায়া খলায়ে সেন থুলাইতে 2টা 2:30 বাজিখা সাইতে একদম ফংলাইউনাই ngaidro pungno borno kti sair hona na hona aisuk basawe 1-1.5 ঘন্টা থুই বিসনানে বাসায় ব্রাশ ব্রুশ বরং মকাং সুসা মুখি সিমি খাগৈ হানা হসপিটাল বকা খাপ্রম লাইফা হসপিটাল গানানি এটিএম হাবৈ 35,000 টাকা যে ডোনেশন খালাইমানে আবনো রাং তিসাওই গাড়ি ওয়ালা রকনো বরং যে বারানা ইয়া ফারে বাদ বাকি রাং কিসা তংমানি ন খরনি দা খরতাম সেন পেশেন্ট উনি লগি রহর মানে বরং ইয়াগো ইয়া ফারে নেগ্রিমস হসপিটাল সেন রহর মানে অবংকাসিনে মানে পুইলা প্রজেক্ট নি পরে পর যে 2-3টা প্রজেক্ট নালাই মানে ককরক না ইসা ডিটেইলস লাং সাই খানারি মা তংকা তানি হিন্দে আ যে জরা রগ সুঙ্গ সামুর খাইলাই তংকা না তাবুক সাকা হাঙ্কে সাবুক কালাইসা ফিয়াবা আ জরাও যে জরাও হরনি 9টা নি পরে কেম নক নি অঙ্কর না নাইয়া আবা খাই জরাও সে হরনি 12টা 1টা এই যে জিবি হসপিটাল ও এরিয়া ন কিরি তো তুই ফানু কিরিয়া হাইখে জীবননি পুলা ব্লাড ডোনেশন হরনি 12টা 1টা রে লাইয়ে বরং ব্লাড ডোনেট मा খাইলাই মানে অক না মুইতে মান খাঙ্কে ইসা ডিটেইলস আং সাই मा কমারেকা আবা হাইখেনো जों आ যে পেশেন্ট র বরক না जों ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট খাইয়া কই কেউ ফোন থইলিয়া যতন হামবাইখা 10-12 দিন নি বিসিংনো যতন বড় ডিসচার্জ মানে আপে জানে যে নগো কিপলি ফেবেখা ইনফেক্ট আং বুমুংসু সমুতে মানলাই আ সাদাস্ত जों পেশেন্ট রকনে ओंखे आबो हाइके मा खाइलाय मरो आबो हाइकेनो जों आबो पास पाइले इस्लामिसे मायाखो आबो हाइकेनो खवायो देस आरो बो फायरिं खाइजागे अबिर मयबाय खासरा गुली नांजाक खालाय जिबि हस्पिटाल सपायनाय खा जिबि हस्पिटाल खालाय फैलायजा ताम खाइनाय माथाल सिदाल मानलाया कसरां हुंकेतो गुली नांखा हापिन बिना आसक सिरियास इंलिया बिनि गुली लाई खांका माने बसागो नांगे लाई खांका आर कुनु बुन बेकरें बो फ्रैक्चर आबसक सीरियस इंलिया इंमान बागे पोतो 4-5 दिन परे में डिसचार्ज माने पुलिस कास्टडी हो बोतलांगे थांगाका कोविड मोयनि हिंखे औ खिसलां दिखल नि जे बेकरें कतरा बुलेट हिट इंखा बेकरें बाइखा ता किसा गोबां खनो बिनि इजिरिसनखा प्लस गुली लाइलियानि बागे ओ गुली कसाई दं माने बिनि बिजे गुलिनि जे बिस आव बसागो तरखा कारते तो पय गन्टा ना नांखा आबो हायनि बगुंके जिबि हस्पिटाल न क्लाइमा तंखा कुप्तै खाका हाइपनो जों डॉक्टर बाय कक सालाय क्वेश्चन बिनि पाक्का ट्रिटमेंट नि रेडी खाइतंलाय माने बाहायखे जों साइमानो सिनि तिरपराव बेकरें बाय माने ट्रिटमेंट डॉक्टर रकनिस्लाय बनाजि जे बिथि बकलाय माने आबो खूब इफेक्टिव मोना जों साइमानो सो जों डॉक्टर बाबा हाकिन कक सालाय तं माने जे बिनि बसाकनि जे इनफेक्शन जे कसाखा खाय कुप्तै नि दं माने आबोनो सिनि किसा हामरै रोखांके डॉक्टर जों कोविड मोयनो तलांगै काहाम बनाजि बकनाय आ बरक बायबा जों सालाय आकुनाय बेबोनो रुम राम ठीक खायजाक बिनार तन पार्मानेंट तन बिथि बगै हामरो जों बनो तो गयरि फैनाय फियाबा बेलायखना अनफॉर्चुनेट कोविड मोयनि बिहिरक बिन लगी सं आइजाक ड्रप आपरो बरो ताम वान सुखा जे जिबि हस्पिटाल तन थांके अरनि डॉक्टर अक्सने बोथारि सिखिबि नायखा कारण उ आं जे सामानि बुइनि आनि कासा सेंटिमेन्ट बरो जिबि हस्पिटाल बखासे बाथाक जागलायलिया जोंनि जेसके पन फातार हरसिदि आनि बसायनो बोथारि सिखिबि नायखा बाय दा बाय आजरावन बरो साइमान खाउ जे 7 जन पेशेंट न नेग्रिन्स हस्पिटाल रखरमानि बाहाय के जान बन खुंजो थांनि सगैका कंका बरो नसर हरिमानो के आनि बसायनो किसा खायरगै नेग्रिन्स हरसिदि फातानो हस्पिटाल रखरसिबि रखरस जों हुंका जों बेबां सालाया को बेबां ठीक ठाक खायजाकसो तावाना दे निन बसायनो जे कुप्तै खामानि 2 दिन पर कुप्तै इंगो कुप्तै फारो अमो सिनि डॉक्टर हामरे रेखांकनो जों बरो बनतलांगै नरक न बनाजि बकनाय आरो जों सालायजा दाम दुमसो सालायजा रुम राम ठीक खायजा जस्ट तलांगै बेरावै आरो जे हामयासा जे खरस नामोन सोरनाय तनयाको बनाजि बब्रे हामरे रफायनाय हायके सालायजाक दं माने फियाबा आइसुक बासा ओय
3-4 दिन लगातार कबिर moi ni bihirok tai kobir moi loud speaker phun re lai ano thukrai sakrai re lai dia kablai man selek kablai buma buka thijak man hai selek kablai ang boyang tamnai basa slabi semaya horni 3:30 4টা baje khakar por sabo hena ka kobir moi receive khai kan pok sana sakang ka kablai grabo o video rok nukhang ka borok buntu man tak kablai ang seson to sojong dia do norok asung muchung khba norok no rei than norok horsi wano khnai seng borok no tamnai negrim so rei ma ro horkha phiaba sin fan shortage tongmani bagai seng borok no apro sajak tongmani je negrim so ro hormani pore norok ni treatment seng bisu jorate jan complete khlaiman no seng saimal dia karon sin yago fan krui engka abong ka kaisa kokta kisa kokong tena omo bekering bai mero medical treatment ni sai bona jite hampugo seng abo mutamati jotno accept khayo na ontota tirpura tongnai rok karon jeng sini mokol bai thangmai nukja abo engka aro negrim so ro horko boron bona ji bugui mana sinai engka doctor ni treatment simi sinai doctor ni treatment bai simi kobir moi je busak hamno hamya seng abo saimania engka o risk norok mana nana gosi a risk phono nana gosi to phono phatara rok okay abo norok ni risk norok thangchidi seng borok roi ra pakha unfortunately seng ro hormani pore fan shortage ni bagui seng borok na abo sakhe naikoli go manliya phiaba azora o onno organization ro borok no chubakha even social media ni bisingte angobo nukha je sini bobagra azora to bo tipra motharo ka korok ni khaya kho khaipano bo jefro je borok no sujok mano bo chubao azora rok khano aba haikeno kobir moi ni khobor mane bo ni jibo shilong se tongmani bo bini base shilong ba kuno ba bini no request ka korok sogoi kena so bobo chubana ni saito kha kobir moi no keo boba abo suk suba sugui manliya tai medical treatment bai simi to bekereng ni abo abse khamlai sugui manliya ba 2-3 mas pore engke seng nukha kobir moi no hamlai malaya yakung banlai nogo kipri phaibini khlai ang nukha apro kheno ang kisa jobo joli kha oboni bagui no jasuk nijini borok khnai hamrei ro sugwana khnai seng plan khlaijak tongmani phiaba borok ni o jip kaisa bai desena phatara ro hordi o jip thaisa bai borok seng ro hornani bagui baddo ongkha ta borok hamui bo kipli manlaliya yakung bangra o boklai no borok kipli phaibani baddo ongkha ang khub joli kha kobir moi ni bihirok no tangoi borok ni bagui no joli kha borok no asuk mas pore phon hamya khe yakung banlaijak khe nugui borok ni bagui no ang borok no joli kha abo hai ingmani tongmani ya jodi sin plan ni mote borok tongmani tongkha angke aboni pore ang nogo kipli phaimani pore kobir moi ni bihirok ano koyekbar call khaija ang joli receive pono khailiya tangni ni azora o tai bonaji bok phano se samung singla kha tai tamo khaisina jat derana tong norok ni yakbai no norok derarai na kha tamo singno call khaibo sing te mane saito wibo tai kichu khlaimale hane ang ek prokar tamhe bangla ba obiman nangkha hanma haikeno ang kokuk saliya even aboni pore kwbangma ba ang bai malainani ok sanani borok saito kha phiaba ang khub joli kha borok na ang tini sung joroti phono boni call bo receive khaidiya social media ni bisingte ang nugui tongo government ni torop pete borok subaso manmaro chakri bakri manlai maro okay khas sango kaham tongnai them obo hairako sing sini samung no khlailai phailai maniro sate akini details te saiki bijakha onkhe aboni pore khune sini lokhi tirpara ni je kensa abo haike khlai maro lokhi tirpara no sing mathai narbi mandiya bini bo bini kahini go sana thangka kolokma kahini tongoi tongo sini UTF kebo ba sini jagya khotong mani kebo saise mani UTF NGO ne kaise NGO tongo je Tiprasa rong bak obo hai samung khlai ron sing tamo khlai kha or cancer hospital longkha cancer patient rok no lagatar maser por mas tongnai treatment khaya borno tam kha chemo renan baga hospital tubunai chemo ni 1-2টা dose robaibani pore 1-2টা din tongnai hospital chuti rei rohornai 2 sapta kebono 3 sapta kebono 4 sapta pore phaipiri khannai haina hai chemo ro phimani bage cancer treatment kor mo haike khai thik abo haikena lokhi tirpa no bo jefro sungni malai kha to cancer hospital no malai mani request khaya koi bono sing treatment help khaina hine sini yago tisai na lai mani phiaba jefro bono chuti rui ro horkha nogo 2 sapta pore phaidi hini sai ro horkha
bo phasa phailiya 2 saptan pore 3 saptan ke theka phas phailiya engkano je treatment khai tongnai doctor bo sungno sahorka je norokni patient bo phasa phailiya hani hingkeno sung a jorao chini mothani je president bo hingkeno bilunia DM office ni koroksa senior officer tongmani ang bungrok akrok sagraliya tabo bono sahorka je nini area ba nung kisa visit khaiga sili bini nok address rok akrok rei rekha hingke bobo officer borok jajaba sachung thangliya bilunia district ni je district medical officer bono tlangliya akoi visit khailaikha khailaya kulai kok salaya kulai tangi thangi apiya ni salai mani ba basa khoroi tong chikon chikon basa rok na nainai krei plus ya bo rang bu krei ngi ang thangi ang dei tong ka khai re ni sakang kado rang kusane kitchu tawana de nini srai no nainai krei abu tawana de nini srai ani nogo tongnai nini srai rok no ani nogo tongni nai tai nono hospital borti khai chang treatment khadena tawana be thangai ja yes awa haiklo thangnai okay good enough plan khlailekha medical officer bo logi tongo medical officer na saka je nung khana phungna jiri jiri nini ambulance ka saro horde nok ni tisawai talangne cancer hospital bo tumni ka hode medical officer bo raji arani CMO bo raji okay bebang thik thak khlai ipeli phailekha tai ni phungna jiri jiri plan অনুযায়ী na CMO ambulance langai thangka thangi naida nok ulta talarja noko kebo kre beng thanga gana gini borno sungni naiba phunga siri siri aipromo basa khor nge tuye kami tebo bising bkha karam binan nok bongni kami abo main road ba asak sal khaya tong mane ajaga ni simi ang bolong bising tebo kami bisingo thanglai mani nokha borok thanglai borok saibiya thangma chini nokha keo bai kun koklam Panda thanglai tam khare jabo abai khlaiye sung lokhi Tripura no rutugui malade ses porjonto aroni local khorok ni borok no dino 300 khlai hajira ruise sung bono rutugui ma karisu lokhi Tripura aidale sung 3 4 7 pore bono rutugui karikha khorok ni borok no din hajira 300 kharui rutugui karikha karya koi sung bono sungka tangling ning khari thangka totokno sung saimankha je bo actually khari si thangma bo tangi khari thangka ni bono sungni naiba bo sakatamo je dino ang thangmani kok tongmani ano na phainani kok tongmani ambulance bai o salsa sikang je sini o je CMO tai sini je president je thangi malai phebeni borok to jani je office ni gari tolangi thanglai ka office gari bai khor 3-4 gari khlai borok thanglai ka kami bising rogo ba sorkari gari rok hapka akukha ante jotoni mokol kalaikha nokha borok aro ni kifli phaiga angkano kamini nok gana gini ni borok rok kuthumi phelaika je o lokhi Tripura hai borok je borok kebo chese selliya thaisinai cancer rok manja bini nogo sorkari gari phaika kani kai tham officer rok phai kok salong ta mungkha asa curiosity phaiakoi sungpailai polaika angkano bo bini je busiti bo sai khangra jajakha je kaisa NGO tongo bo hai borokano ang aro cancer hospital tong pro borokano subakha tabu bu subana ni borokano sapayo borok ani bsano hungkhe borok nai tongnai pho ano ke cancer hospital tonoi borok treatment khairena tai khana phungnai khena oroni hospital ni ambulance phaiye ano talangnai je bini busiti bo sai khangra jajakha wa khana nai rok bini ami ni borok rok bini nok gana gini ni borok abo wan sukha borok jiboni pon khnaya ko NGO mo haike samung rok khayo tini NGO ni bung to kebo khasa khnaya ko puro khnlaika habsak borok kaham tini dunia tala tongno ha habo NGO rok bo tongo haida habo to almost impossible borok ke hamya se songoi dongkha hangkhe borok ta khnlaika almost sure nono butwa nugui nono sia rengya nugui nono bandinani thokinani se o borok monsura phaide borok tamo khaitre to nono onko to jibi khos ai cancer hospital borti khairiya no borok sudu talangi sini khikla riya nono thopchano no naiglak nin treatment khairiglak nang aro no klai thima tongono nini bsarok rong ke borok thali sisa khibina
বসাতো চিকন চিকন খরচা 2.5-3 বছরনি তাই খরচা আঙ্কা 4 থেকে 5 বছরনি আবহাই এজ গ্রুপ কে বসাক পরক nin বসারও তো খাসিয়া পর ফালি সাইখিম না nin বসার বড় বড় নাই দঙ্গানে সামনে বসানা সাবো না সাবনা সাবো রাং রুই ট্রিটমেন্ট খাইরে খবসা খাইরে যেই মাত্র বুদ্ধি রেখা আঙ্কানো অজে বেসেন লক্ষ্মী ত্রিপুরা বহুত সিজা যায় বুটুয়া যা কিরি মা হাপকা তাম খাইনাय ভাগি यकनाय हिंखो तामुगा माने बरक वांसु कम पुरा जों कायसा ट्रेबो खिगलाय खिबिगा बरक न खना सिनि एम्बुलेंस काखा माने बरक सिनि जालक का साखा आबा हाइकेसे बरक वांसु इना लासु भागि यकनाय इना खना कयता अना फादिन न फुंगाय सिरसिरि फुं आइनि सिगां न बरक फाया सिगां नम न खरि खारसिरि एनै नक्सुनो आरो बरक बाय बुद्धि रजा खांकेबा सिनि एम्बुलेंस थांनि सगैनानि सिगां न ना तालार ओइ बसा खरमनो देबराया गारातयो ज नाबिया करे खालाक Ara saga khalaiga. आबंगे जों जेफ्रो लक्ष्मी त्रिपुरा रुतुगै मानखा दिन हाजिरा रुगै जेफ्रो रुतुगै कारिखा हाफ्रो बिनि खुबते खाना माने क ओंगे अमो नों साकेन मोनै गथक बहनै मानो पियाबा सामुं ख्लायलायदि थांगा ग्राउन्ड लेभेल महाय सिचुएशन रखमुसन मानजाकनानि मानांलां इखा लक्ष्मी त्रिपुरा जों थाङै नारगै मानिया माने ताकसा मेजर कारण बो अबनो जे अलमोस्ट मास कायसा गेट बिनि खलाय थांका आ कजा थानायाव बिनि ताय दुइटा सेसन केमो थांना दंमोन किन्तु दुइटा सेसन केमो लाई थांका एमनिसा बारि जा आबनो बिसिंगो बनसे रेगुलार केमो नाय दंनानै नांमानि जागावसे दुइटा सेसन केमो उन सुलुबै थांका अंते आबो तेबो बारि सिना गाबो हाय जागाव जों बनो जे मानसिखौ साइतुक लायका केबा जों बनो थाङै नारगै मानलाय लिया ताय बथै खांगा जाखा पियाबा बिनि बसा चिकन चिकन खरक नैना जों बखा काहाम सिनि तिप्रासार बरकनो एडप्ट खालायखा अफिशियली एडप्ट सननि जे प्रोसेस प्रोसिजर आबनो तो आवश्यक अफिशियली फलो खालायलाय मानलाय लियासन हायफुनो बरकनो माने ताबला बारबिलि फानाखनि मानका बा बायफेट फानाखनि मानका जों सिनि लेभेलो जे कागज पत्र खालायलाय दिनै नां आब्रक खालायलाय आकुलायो जों बरकनो एडप्ट सनो बरकनो तो हरखा ताय तिनि दिनो जे बसाकुसु चला बहंखे करबुक हलि क्रॉस स्कुल तो परि दङ इनिशियली बनो अर दनबस्को आगरतला दनबस्को स्कुल भर्ती खालायबिनि नार केजी 1 भर्ती खालायबिनि आचरा लाइकनो परि थाने काहाम आबो हाय फेमिली नि खरसा चराय जे फेमिली बनो एबीसीडी परि दि हुनै बय कांसा याफानाय करै एबीसीडी हुनै केबो फोरोंनाय करै अलरेडी नार्सारि उपरनो सुजुग मालिया माना बक 2 दिन परे कथां तंनाय तंया सराय बनि से साइमानिया हाबो खायसराय न संजे प्रोर दनबस्को स्कुल भर्ती खायखा जे बसर भर्ती खायो नार्सारि वो क्लास टपार न आसा जोंनि जे वानाखा क्लास टपार न आसरा ना केजी 1 ओलखे बनो जे एडप्ट खायने र बर आगरतला याखारै गामियो शिफ्ट माने परे हंखे बर अचरायनोबो परनि कारो बरक आनि बखा तरम थांलायके ताय ताबुक नगे करबुक नि जे हलि क्रॉस स्कुल आरो बका हामखेनो परिवि दङ जाय बिनि जे साजक अकरा उरबिला ओ भिडिअ रको नुगै फानस तंनाय बहंके मनफुट चम्पक नगरनि मनफुट स्कुल ताङो परि दङ क्लास 7-8 दको कानानि को आं एक्जेक्टली साइमान बि एक्जेक्ट करै थांता ओके आबा हायके सिन बिन बसारप दङ काहाम फेमिली वो काहाम परिबेश काहाम स्कुल काहाम परिमुंबो जों थेपाय रे मानजा जाखा लक्ष्मी त्रिपुरा खैमानि याकुलाफा अबो सिन इनिशियली जे जों खालायलायबेनि सामुंग्रा फंखा आबोनि परे तो सामुं तो संताय थाकलायलियानो Regular chori thanga really more so. Abun borike saluna rokto kabang regular chori ka. Tabuk to UTF coaching center ini sinimung bisi sinizago engine. O coaching o bahe ki phai kya sir? Coaching ni samung no hoytoba general public o recent 2-3 বছর হয়তো খানা কানা বুমু ফেবা কোচিং जों 2017 UTF जों जाखा তাই 2018 नि लास्ट बखा खंखेर
जों coaching ni samung जों किन्तु चेंलायमोन अब basically सिनि UTF ni जे founding जे president सिनि बडलियान रांखल senior TCS officer बिनि individual साइटक मुंबाय दं सोन coaching samungमोन याकुरे बलाय माने तांनै हिंदे ब आखायनोसो TCS officer फनो ब सोलोंनानै बा फोरोंनानै सामुङाव ब खुब गोस्लाय ब एकदमखा मिनि is it अंकुआ नीट एग्जाम ब फर्स्ट अटेम्प्ट टपार त्रिपुरा त्रिपुरा सारपने हिस्ट्री बिनि सब्जेक्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट ब टपा ब TCS मान यांखा ब प्रोफेसर सा इंनानै दं माने ओके आबाय खरकसा खुब परिक्रा बरफ ब दं माने ओंखे जे मात्र TCS नि थांका नों माने बरफानो अ जे फोरोंनानै मुचुं माने अ माने बिनि बिसिङाव दंलै दङ लगियो बमो फिल खायो जे सिनि तिप्रासा र न ती अ कस्ट फोरोंनाय के बकरै गोबां तिप्रासा सिखलार दङ जारा रां फैसा नि बियाल बाय जेसक जरा सोलोंना नां माने जे माने रक सोलोंना नां माने आबो सोलोंनि मानसु गैया गोरोङै मानसु गैया आंनि दं बेबायदि आबरनो ब फिल खाय आबोनि बाय बता मख्लाय ब बिनि लेभेल बिनि सार्केल ब बिनि यागाना गिनि जे सिखलारकनो ब मानो सिनिव आबरकनो ब माने साप्ता एक दुइ दिन रिङै बिनि नगद तुबुय ब बे कोचिं रु बाबा हागिन कয়েক मास ब खालायमानि परे ब साका फायदि अ सामुङाव UTF नि प्लेटफर्म पे जों खालायलायनाय स्टाक सा गोबां बरफनि बिसिङाव सोङावबो पिरलायनाय खनै खनलायके हांकनो अब बिनि इन्डिभिजुअल साइटनि सिमी अब UTF नि कायसा सामुं उङै जों खसावै नालायखा बा 2018 नि लास्ट बखाकनि सिमिनो जोंबोनो तरक तरका खालायनानै चेंलायखा फियाबा पुला बखाक जों जेहेतु चिनि कोचिं न फ्री कोचिं बेसे चेंलाय मानेबा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट खक्सा पैसाफोर नायया तैखे जों खालायनानै चेंलायखा इनके अ मागाना मानेबा बाय कताल चेंलाय माने मानेबा लुखरकापुरो साइमान सुगिया सिसुगिया मानेबा सिनि स्टूडेंट संखा बेलायखना कम आं दा फोरमुदमानो फार्स्ट जों जे फ्रो इनिशिएटिव नाव UTF नि रेजिस्ट्रेशन खालायफैबायदि होनो जों ससियेल मिडियायाव सामानि परे फानो जों 50 जना कासुगिया 38 जना दा 42 जना आबा हायके रेजिस्ट्रेशन मान माने ताइ क्लास खालायनायनि बागै हिगा के 12 जन बा 13 जन स्टूडेंट रेजिस्ट्रेशन त खालायका माने प्राय 30-40 जन फिर क्लास खालायनायनि बागै हिगा के 10-12 जन आबा हायके सरायरब मतयै जों चेंलाय माने आबा हायके बसर कायसा लायखा नेक्स्ट बसर फायका हाय कताल रेजिस्ट्रेशन बागै जों ससियेल मिडियायाव रोखा आ बसरम गांका 50 থেকে 60 জন आबा हेरब उनखना रेजिस्ट्रेशन जों मानखा फियाबा रेजिस्ट्रेशन मान फानो स्टूडेंट दो बिसिङाव सीरियस स्टूडेंट बेलायखना कम क्लास खालाय रेगुलर क्लास खालाय फाया गजा जे खालाय फायदाय बरक आबा हायके साकथारि परिया गजा आबुनि बागै बरक नि जे डिफरेंट जॉब बा डिफरेंट जॉब नि जे एग्जाम आरो जे बरक क्रैक खालायदों ना माने सक्सेस होननानै माने हाबा सक्सेस रेट मान यांखा एक दुइजन मानखा फियाबा खूब आबा हाय कतर पुस्ट मान यानि बागै आबा हायके सिम्बर हाइलाइट ब्लॉग आप खालायलिया ओंखे आबा हायके 2 बছर लाई थांका 3 बছर फायदे ने जों ताम वान सखा जे सिनि पाब्लिक रकनि बिसिं कायसा वान सक बुं दङ बांला को बायंगे जों बनो मागना गर दाबनाय खनै हलाय मा हाय आबा कायसा सामं खायो सिनि पाब्लिक रन बफ्राव ओंखे माय बि पाब्लिक रन बा वान सक दं खना जे कायसा NGO फ्री ऑफ कॉस्ट दङ बसला हाबनाय बसला सामंग चुकनाय आबा हाय वान सक मुं बाय हयतो जों बाय गोरों फाया आंनि दखना हायके वान सक जों ताम प्लान खालायलायके फायदि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट खालायो मिनिमम कायसा रेजिस्ट्रेशन फी नावै जों रेजिस्ट्रेशन चेंलायनाय ताकलाय बसरो ताय जों कायसा एक्सपेरिमेंट खालायनाय लेनाय जे फी थेबा कांका बायम
experiment purpose 3 বছরের সিমি হুকেন আছে 25 টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি খাইছেন সেং লাইক 25 টাকা 25 টাকা 25 টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি খাইছেন লাইবা around 100 জন হাই বা 100 ni kisa lai dro rong ta exact number pogui thenga registration sen man kha tar mane improvement kha registration okay a bosoro bokhainu khorong de khortan successful unkha primo borok bo again kotor pusto abo hai manliya clerical pusto ga prok man kha so sengabnu abo hai ke highlight sim khlai lai liya 4 বছরে থাঙ্গা ngana sengka যেহেতু ফ্রি নি 25 টাকা খাইমানি জায়গাও जों স্টুডেন্ট সংখ্যা আখিনো ডাবল হাইকে মানখা অলমোস্ট ট্রিপল जोंखा जों अबल ताक्सा बारि नायलायन फादि स्टुडेन्ट ना ताक्सा बां 25 ना 50 खाइलेखा 50 खाइप्रो हमकेनो अराउन्ड 250 থেকে 300 জন স্টুডেন্ট সই মানহানি সে ইমপ্রুভমেন্ট খা ওকে অবনে লগে স্টুডেন্ট bo bangani sengkha plus serious student bahaino फाइनानि सेंखा अबो बाय जों ताम फिल खायका जे ना ओ जे मागना गरर दातनाय अबो ना आसक दिन पाब्लिक रनि बखरबो दनमानि जों किसा किसा तो नोंखो रां पुछानि कायसा गोरोंमुं इनभल्वमेन्ट जों खेपायदो खांते बरफ रक्ताकसे भेल्यु रनानि सेंगो ताकसा सिरियस के ना हाननानि सेंगो ओ मानेनो माने आबो माने प्रूफ खासिने ओ एक्सपेरिमेंट नि थ्रुते Nda awa hagana जों खायगानि जों लाइका ताबो को 2025 फाइते फाइते जों हाईएस्ट सिनि जे रेजिस्ट्रेशन फी 1000 खाइ जों नाहार लाइका ताइ ओ 1000 खाइ नाहार मानि जागाव थांनाय बसर बाय ताहलाय अलमोस्ट सिनि 2500 स्टूडेंट ताबो जों बाय करंजा ताइ सिनि कोचिंग बरो कोचिंग क्लास नावै तंबायो but different competitive exam boro participate khayo achugo compete khayo by last 2 বছর Tiprasa এমন কোন সরকারি recruitment করে যে জায়গাও সিন স্টুডেন্ট রক ni bumung করে আবার কোন recruitment থাংনাय 2 বছর তো করে খো each and every recruitment তো চিনি স্টুডেন্টের মানে কোন সাকসেস মানাই তংবায় different job বরক join khlai tongbayo last je TCS TPS ni je batch recruiting kha ajago bahailo sini khoroktam student successful kha khoroktam ni bisingo khoroknai TCS o tai khorokchaka TPS o join khlai kha aboni bis TCS khoroknai ni bisingo khoroksa sini salka meri bo hangkato ST ni pa parse in fact aba haike sun success ro manai tongbayo abono karaibo JRBT tai TPS ni je different combine je exam combine 1 combine 2 je podore pod pusto je job tlang jagai tong bebak jagao no sin student manai tong in fact जों sanani thangangte last je batch nini sub inspector of excise recruitment tlang jakpani je jagao ST rokni 5টা post tong mane ST 5টা post ni bisingo khoroktam sini students e ajagao mano aba hairokhe some success mani tongayo khaklayo taklai bosoro ba bwskangi recruitment rogobo aba haikeno manai tongbana ar continue tabuk to aba haikuno gap mas gap thangya je maswa sinisra ro kuno ya kuno government job join khlaya finalist bung phai aba hai in fact kuno mas krai aba haikeno last au masono mukuna sini cooperative bank pa join khaina sini bibasa tipra aboni sa sakang gasini Tiprasa police ni constable posto mannai rok akoro aba haike जों continue nangni tonglayo tawo kata gap sa kreika aba haike जों success manai tonglai mani bisingtino gabang kukhe sini lokoro UTF no UTF NGO to tong tongo aboni logo logo UTF no tebo sini mani kaisa lama unke UTF coaching class aba haike sini rok tonglai Inke sir, NGO nor ni NGO bai to kubang manorok samung khai phekya. Te tabuk soli butongo coaching center ro gatiro. Ge o NGO ti norok buskang ni future ro tamote khaina ni buti khechi ni yo trong ni bagoi chin Tiprasa rong ni bagoi samung khaina ni wan sogoi tong sir. Oro kaisa manui जों दासिम सालायते bo samung rok bisingtei UTF NGO ni samung chengkha
tamu khalai ka amna sing motamuti isa kotor kolok khna sing khnalai aro khnalai tani sing kaisa manai na kisa khel khaike ning nukhna je aro hamya saya rokno nailai mani bemar rokno treatment khailai mani aborok man khna kana motamuti starting o yes abono kubui tongmani UTF na starting o जों basically माने patient rokno treatment rwnani sugya patient rokno financial support khaiye bongni treatment khlai rwnani abo hai project mangno जों yago nalai mani abo haike khlailai ma जों dinini dino 32 ni akhaba 38 exact number exact korokha abo hai patient rokno जों only sini yago tisawai nawai जों treatment rwkha kabang mano ba mothangni narak mangkha tini dino kaham kwrwng pori tongbayo samung khai tongbayo chakri khai tongbayo kabang mano ba जों mothangui manliya abo haike khlailai kha abono जों hisab khainai kha hingkhe around 50 lakh hai rang जों sudu o patient rokno treatment rwnani ba treatment khaidani bagai financial support khaidani samungma sibini जों sabai lai kha nika nang wansoi nai sidi mane sini concentration starting o beng bkhak tongmani phiaba turuk जों sini o mane ekchetiya ayang bkhak je mukhang ngui tongmani obono जों onno samung bkhakbo kisa naharnani जों turuk senglai kha abo haike senglai te जों nini student poriui tongnai siklarok borokni bkhak जों nasikjani jengkha tai borokni hamkraini kokno wansugui tamu khlai thai ayam khe khlainani जों yagra lainani jengkha medical treatment hamyarokno nainani tai podre pod natural calamities nobar phai nok sabai kalanglai kha tin siplai kalanglai kha kothor phaiui flood wngkha abo khai time to time je relief subamung abo to continue tongwini tongkha aboni logio bo nini tongthai nok krui bera kijing misik nukhuk kijing misiko tonglima tonglai tongthai nok tangui rwnani abo hai rok to project tongwini tongo free medical camp pori tongnai chrai rokno khata kolom bakmani aborok to nangwini tongkha aborok bkhak जों mane sini je mokol जों kainani jengkha rwnani jengkha tei samung phainani jengkha khlaite जों tamung nukha hanmani ba kaisa kotorma gate जों sini mokolo klaikha abo hukheno o je sini siklarok tinini dinni o competition ni jorao je jorao group D ba chaprasi ni job ni bagui phanase tinta exam laiui tarpore se bo recruitment mano bo job mano final list to dini mumung phaio obo hai competition ni jorao sini siklarok o competition ni environment ni hoite je chalui tongbai mani aro je yak sokhosuk yang tongmani o manai no जों belai kheno nukha tai जों obono seriously nakha tai sini je free coaching ni samung no to जों tudan simi khlailai tongmani no haifano o manai rokno जों jepro realize khaike hangke जों free coaching ni samung no tebo kotor level o tebo serious mane rwui जों khlainani samungo जों yapri barok laikha tai tabuk जों khlailai tongo dasimno ang kisa sikang saino thangka जों bo level o khlailai tong sini around 25 hai sini student rok tinin dino UTF coaching bai borok kwrwngjak coaching nawi tongo tai emon kunu government ni recruitment kwrui je jagao sini student rok recruitment manya abo haike जों khlailai no tongo onkhe sini je o je samung ni variety je जों bangra laimani ba kaisa bkhak simi mokol riyawi alka podre pottebo luko hangkrani samung bkhak je nahalaimani obo जों shift khlailai tabuk education ni bkhak जों kisa kwbang khe focus जों khlailaijak mokol kailaijak o education ni samungo
mokol kailai thaniwo sing tamo tamo khlai hanmani ba sing aham jara porinai phiba financially capable ya abo hai kaham student rokno sing educational sponsorship rwoi sing borokno pori rwoi borokni degree complete khlainani borokno kaham kaham course pori thaniwo sing financially chubao sponsorship ro abo hai samung bo sing khlai tongo side by side sing ei je free coaching sing roi tongo sini free coaching o sini main je naharmung ba target sabo hanmale kami amchayo tongui tongnai sini Tiprasa lukurok borok sini এই যে ফ্রি কোচিং ni যে target student sabo hwnei hwnkha angkhe এই যে kami amchayo tongui tongnai sini Tiprasa lukurok tangni hwnba जों cherei nai naikha angkhe norok जों nuknai ba जों joto abono realize khainai je maximum sini Tiprasa ro rang puisa abo sugya borok rok mangno borok tamo khlai এই যে madhyamik pass khlaikha angkhe kisa area ni kami amchani kisa kariwoi kisa forward area subdivision level ni school rogo borokno borti khlailaio 11 12 pass khlaioi college o kapru hwnkhe district level ni college rogo borti khlailaio graduation paikha angkhe PG ni bagui Agartala phailaio ba baksa baksa ba graduation khainani bagui Agartala phailaio graduation paio post graduation paio paikha angkhe rang puisani shortage o je graduation khaimani ba post graduation complete khaiben অবশ্যই কোনো মতে একদম মানে ওয়াসিরিবই একদম কমপ্লিট খাইজে নাংমানি বা হানাই সায়া সায়া নাংয়া খাইয়ে বুমা বুফারক বরকনো পোস্ট খাইয়ে গ্রাজুয়েশন বা পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোনো মতে খাইরি মান খাংকেন বরকনো আগরতলানি তিসাবো কামিও নগতলাঙ্গি থানানি বাকে বাদ্দম 네. ও হেকে বাদ্য উংলাই মানিবাই বা সিনি সিকলারো আগরতলা বা সিটি এরিয়া ni yakare কামিও নিজিনি নগো मा थांमानि नांमानि बाय बर' आइसा मानैनि हयते बेलायखोनो सालै थाङो आबो हुंखेनो এই যে दिनैनि जे कम्पिटिटिभ जे एनभाइरनमेन्ट जे कम्पिटिशननि जे मार्केटआव साख्रिनि बागै बोसोरसे बागामबा बोसोरसे मारामारि o मारामारि o कम्पिटिशन कम्पिट खायनानि बागै बरकनि एकाडेमिक क्वालिफिकेशन बा नलेज नो कारवै जे आलका नलेज बर गेन खालायनानै नांगौ जे आलका सोलोंमुं माननानै नांगौ थ्रु निनि डिफरेन्ट निनि कोचिं सेन्टार रकनि बिसिंतै बा कोचिं क्लास रकनि बिसिंतै डेडिकेटेडलि निनि कम्पिटिटिभ एग्जाम रकनो फेस खायनानै बागै फोरोंजागौ आबा कोचिं सेन्टार रकबो जइन खालायै सोलोंनानै नांमानि अ मानैनि याकनि बरक टोटली सालै थाङो মানে আবশ্যক চালো বরক আবতাই মানে ওয়ান সুগি ফানো বরক নিজিনি মানে ইয়াক মান হনা জাত হাইসে মা তংয়া ভাইখে কারণ নों কম্পিটিটিভ एग्जाम नि बागै नों যদি যে কোনো প্রফেশনাল কোচিং সেন্টার পরিনানি হিংখে পুইলে তামো मा খাইনে আগরতলাও मा তংনাই নকবারা मा তংনাই নকবারানি খরচ চাউই নोंनि তংনানি খরচ সাইড কেসা তন্দি তাই সাইড কেসা ফাইদি তাবো কোচিং সেন্টারে ভর্তি নানি একটা কোচিং সেন্টারে ভর্তি নানি 25 থেকে 35,000 টাকা ওয়ান টাইম কাইসা রেজিস্ট্রেশন ফি বা এডমিশন ফি নাঙ্গো প্লাস মাস 1500 থেকে 2500 নি কাইসা আবো ইনস্টিটিউট বুচিওই 1500 থেকে 2500 ni বিসিং মান্থলি ফি নাঙ্গো ও বেবাক মানে নों যদি ক্যালকুলেট খাইকে আঙ্কে বছর কাইসা যদি কোন স্টুডেন্ট আগরতলা তঙ্গই শুধু কোচিং সিমিনে নানাই খানিপান আঙ্কে বিনি লাখ কাইসানি সিমি সোয়া 1 লাখ ni bisingo rang bini bai thang tabo wan soina de khorok bosok sini buma bo phaso nijin bosarok no bosoro লাখ কাইসা pano khni jeng jodi rong khangke round kaisa figure o লাখ কাইসা rang khibi oi bini bosano শুধু কোচিং খাইরেনানি বাগে আগরতলা তমি মানে খরক বসক তো বেলাইখানে কম যার কারণে বাধ্য হয়ে বরনি বসাবতিনে বড় কামিও নগো কিফলি তালাংনানি বাগে বাধ্য যেই মাত্র হেকে কিফলি থাংনানি নাংখা সিনি সিকলারক যেই মাত্র ব কামিও সগৈকা
bini yak yak khajak mani hayini thangsine yak sinyagra job tong khornai apply bo khlainai porikha abo achuknai bo phiaba je boro sara bosor coaching center o poriui o porikhani bagui hwnui simino dedicatedly poriui porikha holo achugui nai a borok bai tami amsayo tongoi tamo porinai bo siliya bahaike porinai bo siliya biyang tui chengnai abo bo siliya kebo khoroksa guide khainai bo kwrui o asikla a porikha holo achugui sara bosor coaching center pori preparation naui achuknai o sikla bai bo tamo compete khaina tamo khaidai ho jar karone tamo torok o siklarokni bisingo frustration hapna depression klainani chengnai borok samung maya tamo khlainai boro tongnai mathal sital mayang kwbangma buma bukhajong tamo khainai bwrui bwsarokno hwnkhe ainani bornani hega hega wnglainai mane graduation ba post graduation to khairi paikha aboni pore je bini career swnamnani bono chakri bakri o thepanani bini life o bono kaisa establish khlai rwnani a level o sini parents rok tai wanso phorimani sini sikla rok bahaino a level o sakno tlangai wanso phori chmaya phansa manya borok aro soguinani a level o wan suginani obonino karon जों hwnui mankha je tini ni dino Tiprasa amchayo ei je drugs salaimarok drugs lomlaimarok o je depression klailaimani sini career no tui sini clear cut kuno naharmung vision kwrui aimless wngui klai tonglaimani oborok ki kaisa reason wngya dang khana o je drugs rok je lomlaimani bagui ang to makhano omo kaisa reason wngkhana borokno kebo guide khainai kwrui sini siklarokno kebo lama phunuknai kwrui kebo borokno i nong o chakri ni bagui obo haike poridi omo poridi oroni simi chengdi omo hai khlaidi clear cut kebo guide khainai kwrui aimless ni khlai tongoi sini siklarok o siklarokni kokno cheng wanso khorui sini UTF ni je coaching o coaching ni cheng obo haike cheknai kha je chwng sini siklarokno borokni nogo borokni kamio borokni nogo bini bedroom o achuktubai no o je gap klai tongmani o gap no cheng fill up khlai rwnai bono kebo guide khainai kwrui wngui tongmani o guidance cheng bono rwnai porinani bagui kebo bono study materials rwnai kwrui cheng sini siklarokno rwnai ja khlai thai bono competition ni market o tamnai khoroksa kwrak candidate khlai tisanani bagui ja khlainani nangmani cheng abo bebakno sini siklarokni bagui khlainai hinui wansugui no cheng sino coaching ni samung no cheng chenglai aboni bagui no cheng sini coaching no cheng kuno din offline simi cheng tongya cheng online o boro tangi hinni offline khlai kong haino hai tamungna cheng to aro agartala base khlai sini coaching cheng chalugui tonglaio offline class khlaidani hingke boro agartala ma phailainai nokbara manalainai rang bailainai jeta sini siklarok manya sini buma bupraka bo effort khlai manya jotoni klai lama tamo borokni kamio borokni nogo borokni bedroom o tongtotino borok sini class ni access mantong sini study materials borok manthong sini guidance no manui sini guidance no follow khlaioi borok success wngui mantong o tini ni competition ni market o kwrak khoroksa competitor wngui basai mantong sini siklarok o vision no nasigui no cheng sini coaching class ni samung no cheng chenglai tai sini siklarok no success wngmani nugui cheng kha khlaio ekdom sini naharmung no 100% cheng achieve khlai mansugya phano 100% no cheng achieve khlai no tongo asok jora tilang kha kwrak bai kha kuar khano saimano norok bo nugui tongna public rok bo nugui tongna Kesar noroni NGO to achievement khai phekya te future o khai bo thangnai hine wansogo khai bo thangnai hingke tebo kahamni bagui sini youth rok ni bagui Tiprasa ni kahamni bagui buti hai NGO rok na o sini oro tabo au NGO bobo khaina kaham po NGO ni sanani thangka hingke Tiprasa rok ni bisingo NGO ni bial le kintu kwrui nai khe nuknai
title based NGO ho asik no bango okay nini religion based NGO ho asik no bango profession based NGO ho asik no bango okay profession based ni sana thangtani nung nuknai aro Tiprasa officers forum nuknai ne Tiprasa engineering rokni NGO sinai khainai writers rokni NGO okay abo haikhe nainani thangtangke NGOs rokni kintu abose bial kala kreise sini Tiprasa rokni bisingna ani mote khe nangmani sai barasa tongo NGO ar ketal NGO roktebo ketal khe khlailaiye motha simi banglaye NGO ni songkha simi banglaye Samwng khe ja khlainani nangmani abono khe जों khlailaiche manya khonoi jodi hinkhe NGO ni songkhale bangnile lab kwrwi hinui angkhe uansugo tabuk je NGO tongoi tongo obono no जों tebo bodol kotor khlailaiye bini khlaijaknai aims and objective kagojo simi जों swi tonlaiyaoi abono जों ground o ongkhoroi abono जों practically khlailaiye jodi akuklai mankha hangke ani motele ketal NGO rokne जों songchalaina swnangya tangni NGO songchalainai rang thumlainai aims and objective kagojo swilainai 3 mas 6 mas 1 বছর 1.5 বছর 2 বছর khlailainai aboni pore kheno inactive wngwi nila khe klai tongnai Tripura NGO bwsak bang abo nainani hingka hingke norok NGO dorpon nini central government bai naikoljak kaisa website tongo aro habdi aro habwi norok just state wise select khainani kaisa option tongo Tripura state no select khaidi Tripura state ni andoro naidi NGO bwsak bang nainani norok obo paibini pore norok nogo thangdo mobile no nainadi NGO dorpon search khaidi bisingo habdi state wise NGO rokni number nainani bagai habdi list nainani bagai habdi bego no mannai Tripura state ni under habka hangke norok mannai je list kolokma mannai nung lekhaise lekha baigla porihuise pori baigla ar a list ni bisingo Tiprasa rokni NGO bobong khana hini hingka hangke जों bumung naikhe motamoти idea mano bumung nainadi ok borok bai bumung rojak NGO rokni songkha ongyang phano tabnai 500 থেকে 700 rokni bisingo nung NGO rokni bumung o NGO dorpono mannai na hingkhe abo ki komda abo sufficient yada sufficient yada sino Tripura hai chikunchak state ni bisingo ar aboni bisingo bo जों ei je 13-14 lakh Tiprasa rokni bag bisingo samung khainani bagwi ei je 500-700 NGO abo ki sufficient ya ani motene nangmani sai barasो wngkha na haima tong phiaba borokni kunu bwthai borokni samungni kunu yapri mari जों ground on hoitoba nukgya tangwi nukgya karon borok khata kolomo simi NGO swnamlaikha bank account simi swnamlaikha NGO registration simi swnamlaikha khatao simi aims and objective swilaikha borokni aims no borokni objective no achieve khlainani bagwi borok field o kwsik kwrwi lukuni bisingo kwsik kwrwi lukurok chubachu nangui tongmani jorao borok tamhinai bisinao muktori thangnai thulaijak tamungwi karon NGO songsanani jese klai NGO no continue khlai thangnani abo songsanani slai 1000 guna kuthuk bono run khlai thanam bono continue khlai thanam जोंखौ वानसुklayo जों NGO kaisa songsai mankha dol thumlaiwi registration khlai mankha bank account swnamlai mankha NGO ni document swnamlai manlaikha bas kotorma achievement manjakmani haima tongnai abo kichhu abo just paper work okay abo tongna nango khlai mankha kaham kok phiaba nini NGO ni aims ta objective to abo yanabla nini NGO ni aims ta objective tamo abo norok srai khe nongni bylaw so norok silaina laikhana abonole bufru khlailai na abonole bhaike khainai abono sabo khainai bufru khainai route map le abono pe snam kintu belaikhana unfortunate sini Tripura sorok bisingo NGO ni songkha to kwbangmano tongo phiaba
active khlai math angkhore field angkhore practical samung khlainaise kwrwi NGO ni songkha kwbangma phiyaba maximum almost 99% NGO no inactive few percent 1 or 2% NGO actively samung khai tongo ar tini norokni norok bai kok salaiman bisingte ang saibano je UTF jesuk actively thangnai 2017 ni simi field angkhore samung khlai tongba different field particular kono kaisa field ya education siklarokno chubanani wngthang porithani o chubanani wngthang ei je natural calamities o nini podre pochuba sutelangai thangnani wngthang time to time nini medical camp khlainani wngthang time to time nini pori tongnai chwrairokno khata kolam baknani wngthang mane nini luku hamkrani samung jebabe khaitai jefru khlaitai je jaga khlaitai kono jaga phano UTF no manya UTF no nugya abhai 2017 ni simi Tripura borok kwrwi khuna je o jaga la UTF no nukliya swngnai swng joto jaga no tongo swngchak actively khlai tongwi mannai kebo kebo kwrwi na hai ma tongo abo hoito baksa baksa belai proud khe kok saka khwnai bano mano phiyaba practically nainai khe kintu omo kubui ar obo je swng khlai manwi tongmani angoro tini o kokno sanai je obo swng UTF ni member rok simi swng khlailai tongnai mankha ba UTF ni member rok ni ei je donation ba contribution financial support bai simi je swng khlailai tongwi mankha abuya sini samung no nugui sini activities no nugui sini activeness no nugui sini member rok jesuk actively financially contribute khayo sini NGO ni samung ni bagui aboni sai tebo double ni double 2 gun 3 gun jara UTF ni member ya borok non member borok sini permanent member ya registered member ya ahaino nung hai angkhai general public phiyaba o general public rok ni support je swng tebo kwbang khe mankugo o samung rok no khaidoni thangtani bo sino public rok swngno tangni support khaikena onno NGO tebo hajaro NGO tongo tamwi borok no support khaya tangwi borok no donation rwya ang tao khono koyekta bumung sai rwima no norokno jara chini registered member ya phiyaba borok every month sajakna nangya donation phai khlai thoi abo hai 8-10 jon tongo norok sini website o thangwi sini year wise swng je donor rok ni list swng je thepai tonmani aro naikhe norok sini list no jodi excel sheet dogo download khaiye koyekta bumung norok filter khaikhe norok mannai 8-10 jon sini donor tongo borok sini member ya phiyaba every month every project o borok ni support borok ni contribution borok rok horoi tongo ar abo haikhe sini kwbangma lukurok swngno time to time swng jefru je project yago nao je samung khlainani bagui swng yago tisainao o samung no swng public rok ni bisingo sini social media ni bisingte sai rwmani loge loge no sini lukurok contribute khaijani chengo donation khaijani chengo engka o manui rok alka NGO rok tangwi manya o lukurok alka NGO no tangwi rwya tangwi swngno rw tamo karon nungna जों बरनि नक नक थांनाय सारा सानो बरनो फन खाइ खाइ सारा सानिया जों जास्ट जोंनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्म यूज खालायो जों सावो जों अमो केटाल कायसा प्रजेक्ट बा सामु जों खालायनानै थाङै दङ साबो सामुङो नरमनि कन्ट्रिबिउसन नरमनि डोनेसन रखनानै मुसुक नरक पपन क थासा साके नंगो प घन्टानि बिसिङनो सेन दुना रकनि लिस्ट कलक पाङै लुकरक जोंनो सापोर्ट खायो आमङै कारण बरक साइमानो ओ जे आं 100 टाका रखरमाने ओ सामुंनि बागै आङो 100 टाका रां ओ सामुंगनो 100 टाका ने 100 टाका नो थेपा जागना अबो एलिक सेदि कुनो सामुंगो ताइ थेपा जागिया जे सामुंनि बागै आं रेखा अबो सामुंगनो थेपा जागिना बो साइमानो जेरनै रक साइमानो कारण बो वाइसाया वाइनिया बो रिपीटेड रि दङ बिनि रेमानो रां बाइसं आ सामुंनो सारहुइ फुनुगै को दङ सो वाइसा वाइने वाइथामनि परे बिनि बिसं गासा कॉन्फिडेंट फाइथां जेना UTF जे सामुं सावो आ सामुंनो बरक खायो
kaham kana khai punubo jai jai khana khai punubo so ang jodi next to bor kono project na khe subai manne condition tongkhe ang a project bo subanai lukurok to bisingo o confident o satisfaction borok mamo haun bagi lukurok sangbai kringo paiseno obo haikhe sapun khayo donate khayo khoidoba baksa NGO rok nugui mokol phono kena phono mangi tongmani ari singbo kisa misa khaibla tangmi singno kha chubaya ba lukurok aba ke tangni contribute khaya abo salsa bai knya public ni o je trust o poitu mannani obo nang rang bai fai manya public rok ni o poitu o biswas o belief no ne esip sema khayo orjon sema khayo abo abo khainani bagui nang samung sema khlainai jai khese nang khlaima phunuknai abo nang kebono request khaibo kebono phone khayo kebono yak yakung romoi nang o achievement nang khaimania bo achievement nang bai kuno baba phano kringjak kriti tei phano regular khinini project to nini samungo donation ya phari tongnani o ya pharnani bagui je poitu bini bakhao phaideni nango o poitu abo rang rei do pai rei manya nini alka kuno relationship bai bo nang abo pai mania abo nini samung jai ke khlai phunui manmani samung o samung se bini a poitu no pai no ar o poitu no sen kwbangma lukurok ni poitu no sen orjon khaiman khakne जों UTF poitu khlaio tai bwskanni salo जों sino samorokno tebo obo hai khlai thongni mankha hangke tebo kwbang kuk lukurok no जों bai permanently membership nangui bo kwrwngnai bai membership naya wngtutui borok time to time jefru sujok mano borok sino contribute khaimani bisingtwi donation khaimani bisingtwi tebo kwbang lukurok swngnai kwrwngnai hinui जों poitu khlaio ar je nung je kok sngka je bobo hai NGO rok nangui tongkho aboni ang obo haikhe kok bwthakno ne katal NGO le swnamlaioi abo hai laple angna kichu nuhurjakya ar aboni bisingo ang tebo kok krakhe ang jefru jora mano ang obo sao je please title based NGO जों swnamnani yakni singsa katilainai a practice ni singke samma thaklainai o title based NGO swnamlaimani obo kahamle bwsuk ang saimanya hoito wngna aboni bisingtwi bo kaham kisa misa wngna kintu kahamni slaile hamya se bisi wngukna haya angkhe ma tongo aboni bagui ang jottoni tini oboni bisingtwi isa hat jor khlaiboni ang kohoknani muchungo je please title based NGO जों swnamnani yakni katilaiwano ja tongmani abono jotesto wngkha abono bisingtwi khlailaiwano जों kebo jodi NGO ni bisingtwi obo hai social work khaideni luku hangprani samung khaideni mono muchungo hangke norokni jotoni mokol bwskango UTF hai NGO tongmani tongle nung swngmai kwrwngkhai man tang khainani aro kwpal khai tei kaisa NGO songchalai nini naharmung boto chini naharmung chwng khlai tongmani samung rok no khlainani abono to nini naharmung wngui mano khoito samungni style kisa onnorokam wngnai mano abo swkchwbla kintu ultimately je result okrwi phainai result to same nungna nungbo a result no muchungnai जों a result no muchungui no samung khai tongo hoitoba nung samung khlainai muchungmani style kisa onnorokam जों khlai tongmani style kisa onnorokam asakse pherlai mano o style no simi kisa compromise जों jodi khlailaiga hangkhe UTF no tamo dos khaikeba UTF bo nung join khai mano tini 200 jon member ni jagao nung sadi 200 jon member ni jagao 200 jon active member no tuise UTF sara Tripura o obo haikhe buibai sinijaknai kaisa mwkhang wngwi samung khlai tongni mano hangkhe o 200 ni jagao jodi 2000 jodi active member wngmani klai bini activeness ni level borok thangni soi kamo 200 jon active kwrwi abo hai jagao katal mota khanani kara ekta katal mota khanani bini ungkulugo kwbangma porishrom tongo kintu khatni tongo extra khatni rokno khatiyawi nung UTF NGO ma thabai kwrwngwi nung nini luku hangprani samungno easily nung khlaiphaino mano so mino swngmungno ang obo haikhe mwthaknai jesa katal NGO songchalainani
kokrok no sen wangsuk na yawe je NGO tongo necessary as a UTF ban kereng phadi ango kok saya je UTF ban kereng phadi tebo kabang ma NGO tongo nini yak gana gini tongo ango lagi saka NGO dorpone list kar khangke sapung rok sunangan kaisa kaisa bung por dan engke engka lis kolak mani bisingo je kun kaisa NGO ban kereng ni mano tan khani katal sana mano sudah list log rodro list sini se log lai tongo field dok engka samung tere tangola so NGO ni bung list na tai log yawe za existing tongo arano gatalai so samang khlai wana abone bisingo bo tai kisa tebo ani request je please title based NGO ro sanama ngini songma thaklai wan Engke sar kwbangma kok salaikano ni NGO tui kwbangma kok saimanka amongka engke tabuk kaisa kok no te chini je yo tongmani tabuk je siklarokni bagui tamo message rina musuksa te chini para rogo to kwbangma jongjal tongo kwbangma crisis rok haino tuini haini aboni bagui malaria rok bong tongo norok to NGO ni samung bai ati hai somaj seba pono hindi ati ke khai pejak kwbangma engke tam sana musuk sar aborong te kok kecharmung to tabla renai sijak nukjak tebo kaham kok kecharmung reimannai borok rok buto tongo haifano ano singkhaba ang ani capacity o ja tongmani isa sawano especially ang siklarokno target khai sanai je chini obosok initiative rokni ulo phano hajar hajar chini Tiprasa sikla especially tamnai educated sikla educated bahai khe graduation complete khaijak post graduation complete khlaijak kheba kami amchayo nogo thangui borok desh dunia bai panjak khaikhe jara klai tongningai rok borok nang borokni bagui ani kok kwcharmung borok no naharoi ani kisa kok kwcharmung obono tongnai je tini ni jora wngkha competition ni jora tini no competition ni jorao nono yak romoi yak toloi tisaui tlangnai kebo tongma jotono yakung romoi nono tolao soklaioi nini sakao kasai khangnani omoso tini ni jorani joto nini sai tokmung bono no competition ni jora obo hai competition ni jorao norok ideal wngui buksa wngui samung kwrwi khlaiawui ahaino nogo gamio kalaita tongmaidi je matro graduation complete khlaikha post graduation complete khlaikha norokni life ni tamo aim tamo objective abono norok srai ngui nalaidi jang life o tamo wngnai tamo achieve khaire o jaga ang soginani muchu ani career no ang next 3 to 5 years o ang borok nainani muchung ani sak no next 5 years o ang jodi bwrwi hinkhe housewife wngui bwsaini bagui family ni bagui mamui songjak kheno nuknani muchung bwsa masa kheboi naki ang AC tolao achugui office ni samung khaijak ani career swnamjak establish khaijak abo haikhe ang nukmani muchung bahaikhe nuknani muchung ani sak sakao jara chwla norok aims tei objective no norok clear khaimana nai je next 5 years o মানে nang graduation waisa complete wngkha hingke to nini yago tai bisi jora kwrwi maximum to maximum 5 to 7 years nini yago jora nini career no kaisa jaga talangni sogui rwnai ma so next nang graduation ba nini post graduation complete khlaikhe hingke next 5 to 7 years nini target wngthai je o period ni bisingo ang ani saksakno boron nuknani buso ahaino samung khumung kwrwi bike kaisa twiwi burkha yakse yagra berajak kheno ang ani sakno nuknani musu na kuno kaisa ajimungni lamao ang ongkhorwi kahama khe ang ajiui tongo ani nokni bagui ani bhik bwsani bagui ani family ni bagui ani society o kuno babe ang
ani contribution na ang reimani tongo abo hai borok khada nukna ni muso na aimless jobless incomeless khlaiye juak nungai longni kholokma kane lama kana klaijak khada nuktan muso kikma khlainai na kabangma tongo tining dino aimless jobless drug sawi khlai tongo nang bahai kene ni sak sakna nuktan ni muso abono ekdom clear cut khe nang nini bokhrogo nini bokho tai nana ni dangmai otherwise o je 5-7 bochor bahai ke lai thangta nini life ni nini career sanamnani ei je golden je period o period je bahai ke lai thangka nang saipana maragla 5-7 bochor pore jepru nang nugana nang bai college kaisa porinai nang bai school kaisa porinai nang bai bench kaisa asugoi school o porinai nini friend azimung kahama lamao kalaiye kaham azimung aziwoi bike kahama salogoi res kahama chumoi gari kahama salogoi nijina azimung ni thayo nijini office o laisu tongmani nukhe bihik bwsano toyo naithoto ke beralai tongmani nukhe songsar swnamjak nukha hingkhe nang khubla aimless jobless permanent kuno income ni source kwrwi abo haikhe nang nini sak sakno jepro manwano apro kebono kutuknabo nanglak kebono kok thaisa sanabo nanglak nang nijino nini rwjai bisingo khengta moila bisingo habwi nang kha dukho nangoi buma buma thwijak puro kapmani haikhe nang ma kabano kebo kuchu sana nangla nang nijino latrina habwi ma kabano khu khlai karon abo swk bara bwkha jala pura dukho bisingni hoide ayong khri manna jepru nang nuknai je nang bai college kaisa laisu porina dinin dino chakri kaisa kahama manai ma chakri mani angthang bini kunu yakunu bo kaisa income ni kaisa kaham source bo swnamwi nakha wngthang business wngthang kunu yakunu abo hai permanent income ni source bo swnamwi nakha bai bo kahama ajiwi tongo bo tini family khakha bihik khaikha bwsang kha family kahama nok kahama tangkha gari kahama paikha nang khubla permanent kuno kaham income no toso tongorani income ni permanent source sani ni kwrwi nang jepru nina friend bai nini sak sakno compare khaye na ar nugano je nini friend bo jagao ar nang tinin dino bo jagao kebo kichu kok sanani nanglak sajing sak kaisa tere saka bui nugya jagao thangwi khuijagoi khorang pawi nang ma kabyakhe aro kok wngma rokomai tongo arokde siklara so nijini target nijini aims objective no clear mangnai chakri sorkari chakri ni jodi khlainai hingkhe sorkari chakri ni bagwi je competitive exam ni bagwi jebabo ready wngmani nango nang kha khurwi abo haikhe nang porinani machuknai nang jodi business khainani hingkhe business khainani tamung tamung lama tong bahai khe tong business bahai ki khlainai boroni simi seng abono nang ma swrwngnai abono swrwngnani bagwi dorkar naikhe nang buini dukano kormachari tongnani simi phano nang ma chengnai business bo maya chakri ni bagwi bo khaprungwi maya onno tebo rang ajijaknai lama tong nang lama rokno nang explore ma khainai phiyaba nang jodi tinin dino graduation khai paijak tinin dino nang post graduation khai paijak abo hai sikla sikli nang jodi wngwi tongo hingkhe next 5 years ni target norok set ma khainai trai o 5 years ni bisingo yes an omo khai wngnai nei kaisa clear cut vision set khai mananai tai vision no nasigui no bwskango maguknai selerui haino ideal wngwi bondhu bandor rok bai restaurant o thanglainani park berailainani haipo reels swnamlaina po okay podre pod comedy video naiwi entertain khelainani abo bai simi kwlwgwi tonglaiole nang kha siriglak dini o je career snamnani o je golden period bahai khe ni yakni lai thangka keplai thangka so career ni bwkhak se focus mangnai na clear cut sini focus nang tamung nai businessman government employee na onno kuno entrepreneur ni onno kuno site ba aba permanent income kaham income khlai mana jat abo hai kuno
jagao nang yakarna na clear cut one sugoi ngobo alama nang chindani masenga siklar mo badai kha omani kok kasar mung tongnai ta jara puri tongnai school puri tongkho college puri tongkho undergraduate o puri tongnai srai rok ni bage ani kok kasar mung obono tongnai tini ni dino tini ni je education policy जों नायनायखौ नुनाय आगोलनि education नि जे environment पाबुंनि education जे environment जों चेरि नायखा clear cut difference माननाय बाहायखे आगोलनि दिनो especially जोंबो almost environment नो जों पुरि फैखा तामो जों जुदि पुरि आंखे जों बुइफान पुरि जाकनाय आंनि नगनि फाइदादा आमा बाबु बुइ पुरि नाय যদি আং পড়নান স্যালারি দকে ওকে আর স্কুলে থেকে আং পড়নান স্যালারি দকে আনি টিচার আনো বুই আনো পড়ে ভাই ওকে আগা এনভায়রনমেন্ট পড়ি ফাইও নরলে আমা বাবু বা এনভায়রনমেন্ট পড়ি ফাইকেনা বারো তামো নং যদি পড়িনানি লাইননো দঙ্গ ওকে নং যদি স্টুডেন্ট ওকে নং মা পড়িনাই উপায় করে নং পড়ি আংকে বুই ফান পড়ে জাকনাই অবর মুলাসিনি আগিনা এনভায়রনমেন্ট আবু ভাই তিনিন দিনে এনভায়রনমেন্ট কিসা সুইলাইনা তিনিন দিনে তামো তিনিন দিনে আংকে জাস্ট আবুন এক্সাক্ট উল্টা 180 ডিগ্রি উল্টা পাইকে উল্টা নং স্টুডেন্ট যদি পড়ি নাই হনি যদি সাইতো খাখকে সিমিসে নিনি টিচার ননো ফরনাই নং যদি পড়ি না মুসুং ইয়াংকে টিচার ননো ফরিনা মুসুং কোন ফরনি মায়া তাঙ্গ আগেনি দিনো টিচার তাম খলাই স্টুডেন্ট পড়ি ইয়াংকে বুই পড়রিবো দিনিন দিনা মাস্টার মেয়াগো বুই পড়িলেন পারমিশন তো তাং করে নুনা নিলে দূরে থাক পমা পর্যন্ত সরইমান ইয়ান স্টুডেন্ট না হাঙ্কনে সা ইমোশনাল টর্চার না আনি বুনুঙ্গে এফআইআর সেননা আং টিচার তাম খলাইনা आं आंनि स्टुडेन्ट आंनो फरायनानै मोजां दङ खाबा खुबाय आबोन बागै आं डेलि स्कुलाव होफायो थेवबो नों खुब नटी स्टुडेन्ट नों फरायना सानाया स्कुलाव फायखै नों टाइम पास मांसे बेक बेन्च आसुगै बेक बेन्च आरंगै कल्प खायनानि ब्लैकबोर्ड बखायनानि मोखां सकरै गिसानि बखायनानि मोखां सकरै निनि जागो इभेन बय पर्यन्त सकरै फरायनायनि बागै अथ'सो नों स्कुलाव फाय आसु फायजा आं टिचार आंनो फरायनानै मोजां दङ आंनो बुनु फरायमानो इच्छा खायके बेबा पारमिशनानि याको करे आंताम खाय फरायनायनो आंताम खाय फरायनाय फरायमायाब्ला सु दिनिन दिनों तामखा स्टुडेन्ट से मा मुसुं सिनाय स्टुडेन्ट नों फरायनानै सोलोंनानै मुसुंनो जुदि स्कुलाव थांगा आंक्ला ननो फरायनाय निनि टिचार दङ बननो फोरोंनाय रहनाय फरायनाय रहनाय फेबो नों मुसुं या आंक्ला उल्टा नों सा मास्टारनो बुइ काबै फायमानो बा मास्टारनो ननो बुइ फोरोंनाय मालैया मास्टारनो बुइ फोरोंनाय माया दिनिन दिनो जों रिसेन्टलि नो गोबां माननो खोनाबो बेलायखनो अनफर्चुनेट फेबो माने आं साके माने हिन्दी बा सुतामु बारा बात नहीं होंगना है माने खयतो बां हाबसो कब्रक सानने आनि इनको गरैना हायफनो आं फील खायो जे दिनिन दिने एडुकेशन पॉलिसी ओ पॉलिसीओ नों फरायना मुसुंखा सिंगिसा बुइनानो फरायनाय मानायबा नों मुसुं याखनो के फरायनाय माया आगिनि दिनो मास्टार स्टुडेन्ट बुइ फरायरो दिनिनि दिनो गोबां मा केस सोंनो खोना स्टुडेन्ट से मास्टार बु नुयो दासो स्टुडेन्ट नो मास्टार हो आमसले सिसेगै बुकुं फाटेरिवै खुनजु सिसेगै बुजाक माने सोंनो गेदा that means obuya जे आ इंसिडेंट रखनो आं ताम उंगै तंखा तंगे तो सोंबो सिखया नों सिया आंबो सिया हयतो बा मास्टार नि किसान निसा साया तो फुं तंखना तंगै फुनो तंखना फियाबा आबो तो कैसा लामा उंगै मानिया जों परि प्रो आगिनि जरावो जे प्रो मास्टर स्टूडेंट उनो बुइ फोरोंगो परिरो आ जरा कि जबै मास्टर 100% मास्टर न प्योर तंखना yakni pasta ya si jaga skomanya aproboro tongkhana blai kisa saka tola 19-20 ingna
আর আফ্রুবুতো আবাহাই মাস্টারক পানিশমেন্ট মানখানাবলে কিন্তু তিনি যেভাবে পানিশমেন্ট মানো আবাহাইকে তো বরং মাইয়া না বিনি কাইসা আলাদা লামা দङ ना তিনি দিনबो आ लामादोनो पानिशमेन्ट मानोनो मानखामो टिचार रक फेबा जों आसो जरा थांलायनायनि सिनि खालकलायमाया जों इनस्टेन्ट जों नांगौ आर अबो ओ इनस्टेन्ट पानिशमेन्ट होनानै साहस जों बरनो हयते मान होनमाला ओ जे दिनैनि दिनै एडुकेशननि जे पलिसिस बा जे एनभायरनमेन्ट आरो नो हयते न जोंनि परि दंनाय स्टुडेन्ट रकबो ब साहस जों मान मास्टारनि याको याक माने सागो याक पिसानान आगोलनि दिनावथ' जों बुजायगोना आं दाबो फोरोंहैदोंमोन क्लास 4 हाफ इयारलि एग्जाम हो 지금서 인지는 사이르스가 몰라 이면이 억나 사태 클래스 4 억 뭐라고 스쿨로 버리와 마마 너 숨이 건사면 오케이 나야 안보 무슨 마사 클래스 4 사이언스 서브젝트 니 খাতা বাগে খাপিয়া লিন্দু তো খাতা বাবু না খাতা নাইনি পেখে খাতা বাখা ক্লাস নি টপার আংনো হাইয়েস্ট মার্ক সাইন্স খুব খুশি খাতামান হাইয়েস্ট মার্ক নংনো বাগের জায়গা খুব খুশি 덩석이 덩어져라. 하우마까 양 덩어져라. 봐 클래스 봐 খাতা 만만히 도. কয়েক মিনিট 당시워 이제 খাতা 박나이 스쿨 헤드마스터. 하나는 버스kan 파이. খাতা তুই 버스kan 파이. 하이 떼덩덕비가 오케이. 오늘 저던 버스kan হয়তো 사바시려나 나이킬라. 덩덕는 খাতা তলানি থাঙ্গা 버스kan 거. তামো খাতা টেবিলে বেরাদি. বেরাখা 알았은 어제 능 안사를 시켜. 먹고 해서 나만 안사라도 살아. 많이 물론 사각기 주 시작이야 블랙. 수로 안사를 안사 지미 시작고 나라 에흥게 에니 안사 시켜. 안사도 사크 아우도 그러디 봐 액니 에 두이니 에 오케이 아우도 실리야 땅또에 안사 시켜. 아니 홀 exam paper 사바 이게 시작. 뭐나 먹고 해서 나만 봉고랑 안사 시작 아우 실리야. Ngabo tisar se bushu manai shuo abo nini bo question ni bo answer inka bewang the right answer ka marks reka piaba nini bo joli ka bini joli mane jepro khata ba kangu ka ano bus kangringi awasang sasiwa nai ni bo kunpang kare bin bukha kisa nasigi mandro hunsuo emon baba thapra phungni jebra yagra ka ang hauda ma dong na hauda ma dong sang sai malia bas kan na har lebe andora gondora atukir sim sang bu josu okay so adine environment je class ni topar into to shuru se khege buzago dine education environment nai ne de classroom a chugi class khlaya ni yago class ni boy shuru se kare nang jiri khobi chi dong goro sabu chi dong mobile phone to use khai dong oto sang nang dom khese bori maya nang thapra pungsa bori maya ya si kok sabang nang kogi simaya बस खरबाय साल फेरलायका अबा एनवायरनमेन्ट तो बासा ओय जों निजि समा साइ टक्सिना हांता मुसरनाय बस जराते सरनाय बस जराते काहाम स्टुडेन्ट आं इंमेनि मुसु आबो निनि बिसिनि से साइ टक बुमा टंसिनाय जों पेरेन्ट्स गार्जियन रक बहायनो जिनि मास्टर रक यागो सिमि संसिनि बसारंग ता या फरे रे मानदिया यस या फरे रि बुसुङ अबा हायखनो या फरे मारनाय जे आनि बसनो नों फोरोंनायनि बागै दरकार नांखे केसासारिफोर बुदि को बोनो फोरोंनानै सेपा आबा हायके जों या फारि मारालायनाय केबा अनफॉर्चुनेटली सिनि गोबां पेरेन्ट्स रनो अमानि रकनो जों बुजिलाया किसिसा 19 बिसन कांकनो किसिसा बसानि बसागो दाकलाये बिसार बुइरो हकांकनो जों आन्दोलन अंखलायनाय लामा ब्लक खालायलायनाय एफआईआर खालायलायनाय पत्र पदों लायनाय बेरायखनो अनफॉर्चुनेट सिनि गार्जियन रनि प्रति अबानि कबक टंनाय जों अमानि रकपो किसा सिनसियर मांनायनाय ताइ केसा गार्जियन रनि प्रति अबो कबक टंनाय जेसिनि बोरैबो सारकनि प्रति जों ताइ केसिसा खिर मा ओंलायनाय बोरैबो सारकनि प्रति ताइसा एक्सट्रा केयार जों मारलायनाय तांनि होनबा एभ्री इयार जों 4-5 इन्सिडेन्ट जों खोनाव गेंग्रेप ओंखापो हाइपो इराइपो गोबांबो जों खोनाव आबोनि रगनो जों सेरिनायखे गोबांबो जरावनो जों ताम नुकनाय जेआबो पेरेन्ट्स रकनि गाफिलति बरक बसानो नायखौ थाने स्ट्रिक्ट ओइमानिया जेबाबो प्रपारलि नायखौनो नांगौ टाइम टु टाइम आनि बसा बेंक थांगै दं बर थांगै दं साबुबाय थांगै दं बाबु कयता बाजिखा आनि बसा नगरा फायखा जों आबो रक नायखौलियो नाया
Ano basa 18 বছর even 18 বছর সুসং নাই তিনিন দিনে তো সং নাই যায় কাম কামি আমসাই রগ এই যে 14-15 বছর মনে বাইক ইয়া ফানলাইনাই স্কুটি ইয়া ফানলাইনাই সারা রগ জানি জাম মতে উনকলগ সাবো খাউই দংখা ব পলঙ্গ হাবুই দংনি লাইকা তামুই দংনি লাইকা হরনি কয়টা পাজি দংখা ani basa nogada phaika chelaya aboni bagani to aba kotor kotor incident ngui thang so aba incident no yak ni yok lainani bagui ta chini srai rom taksa jai jai khana ko lainani bagui sini parents rok guardian rok sen taksa khir mang lainai Tiprasa society o parenting rungya buma bu pharang songka belai khana kba o manei rok na sentisa sincerely nga nlainai ta socially sini je awareness rok nango o social awareness rogo sen NGO rok ni bisingtwi phanangthang kami amchani sinai nangbai rok ni bisingtwi phanangthang government ni bisingtwi phanangthang sen tebo kwbang khe encourage ma khlailainai sini kami amchayo tebo abo hai environment sing swnamwi mati salaiba so that chikon manui je manui rok no sing khlaika hangkhe kotor beramuni yak yogui mano jemon ei je malaria ha nini typhoid obo hai je bema o bemar no curable tinin dino bebang no treatment ngo pheba jora tong sani nang abono detect khlainani nango jora tong sini abono medical treatment ni andaro nang thangnani nango kabang ma Tiprasa kami amsayo especially dini yang long tribal nini yang is nini gonna sora dolai area rogo hasuk bising rogo thangka nga sengtebo puila asai sira laigrane saltha je saltha mo malaria already bokrako kasai thanai malaria already bini thuye emon baba mix sana je treatment khaina pore sutubui thango aba level o sogui man pore se sungrujubu hospital o phailena doctor mu sungkhana tai mo thangni naragi manya te aba hai je awareness ro আর অবরমনি yakni katinen bagai খুব কতর কিছু না খাইনা না নাইনিবলা অবহাই ম্যালেরিয়া নে কাছে সিজন তং আ সিজন নং কিসা লুংখানতে না নং নগ সিনি প্যারাসিটামল সাইতা তম্বে কিসে সামনে সাব ডিভিজন লেভেল হসপিটাল ko phana nang phaiye kisa blood test khaijagai normal viral fever একটা বা প্যারাসিটামল চাওই phana hamka আর blood test জরে ম্যালেরিয়া মাজাকা সালে বা সালতাম হসপিটাল তংলে ট্রিটমেন্ট খাই খানা নিসবলা আবশ্য কতর তো কিছুয়া Nga chikon manui rok sing awareness nang sini bor rok udu sungno o chikon manui sing awareness man kan ka sike chikon manui khaimani bisingo no sing sini family member of no kamanoni yak sung yoklai mano nga overall no tongnai overall ani kok kasarmu tai kok saka to tebo kok logo obusum gabi kok kasarom belai hambai sarno singmo jorari mani bagui sid yod rongla sid Tiprasa boro rongna se kok kaham sai khnari man bagui tini ne kok sing or kok muthak lai singai ke sar belai hambai hambai